Nina wigwatio kana musiaise wa Mutongwe TV na mwithukiise wa Mutongwe FM wati ndane sa muthanyani wa umundi wa chumwa matuko ni 5 mwezi wa 3 mwaka wa 2023. Karibu ndeni wa kilungu cha Îkûmbî ya siasa twatiana wa chumwa muvitu twavikie na musiaise atakithio withia wa na ivuso ye mwanya ya kumya mawoni kana ikulio ya kukwa atongwe alatu inamo ukakuna simu kwesera namba cia simu isu kuona kioni kwaku ukatuma utumani mukuve kana SMS kwesera ile 3 kenda 15 isu ni namba utumani mukuve kana SMS vatendevi na ndeni wa mitandao itu Twitter ni @mutongwe tvke @erastus kithuku na hashtag ni Îkûmbî siasa via Facebook ni Mutongwe TV Mutongwe FM na page ya kwa ERASTUS kithuku wa NZOMO na ndeni wa YouTube Mutongwe TV /FM official twi live ndeni wa YouTube Mutongwe TV /FM official aende twi live ndeni wa Facebook Mutongwe TV tabya munyanya ulawe vasa ndi sianza kana oteva kube na kamemeka TV kana radio omotabi Îkûmbî netwambe ya nikanda wisethia netwalikavo tobose musakwa twi ithionde niwonie kwina Kîlîngîîsî kithiwe kinene wa muno change weno ya sava galekwa ya olei ya Asia sava ivunguwe nake president ya Asia baibandu bani kitoka tibani kana uya umwe wa president ni kuvingwa sava kwa momathi makavingwa no matena uya wa kwika we ena uya wa kuvingwa economy ya NND ni unenda nyawithi we movie muno ngewa ya kuseubya ila panel ya komanda makomishana na mwene kibila wanza ma IEBC azimio manaite no nginya makakonwa na yu kindu kiu kioneka titakinathyu ni mana nenga nitemerenye 10 patieli 3 na mawendi ala maendeketheti vai kindu kinamba iko kuni nitusia maundu asu onthe na tuima nyamba ya mukamba yo yungamile va maunduni asu yu Îkûmbî ni avingo ka likavo tusisikana tuyumala nituasa musakwa na nina mwikio nituasa musakwa na indi tikalimu muno atongo yi na ndiye no tanu nondo wa kumwona na nondo wa kuka na muthocha na mwetika kuthochwa na mwathokeka karibu sana na indi mheshimiwa tuyambie nagu weze ano akethia mbai kenda twambie kwa masitwa ni Daniel Kitonga MAANZO SENETA wa MAKUENI na ngine na mubya muno kuthochwa Îkûmbî nindi twedikomana na mashambiki maitû kundu na kundu weekend hiyo ndani MAKUENI asiwa ni vyo muno na ngine zo nitwende na kuibanga withe ina sioka ingi na kwene azandi kwanza kauganzo niwo nondo be mutumio na vikie na kuwa wanenzo ukale kwezia kibwezi na naona wetete ene muno vaya mbungeni ya Senate kongole nondo wa ya muzeo uneto ya muzeo by the way twenda mwineno wa mbungeni mwina Senator Kiyo Senator Kavindu saithia ni mwatete ya mwene ndondo violate mheshimiwa FM yeah kuongela ngendi karibu twiki musiaisia na mwithukisia wa Îkûmbî nina uthocha ninya waku Fred MBATHA FM na kwi ninya mutaalamu oteti na utongoi ndona kuotebya kwisua kana mbua ya utongoi une kana uge ndwalike Îkûmbî na tondu twasia twalikane twaile kuma bona musakwana ne kwati utwalika twitembeo imwe na tuyumaluka ondo ngomanie na siaise ingi na ethukije mambe ne methe utama yumaluka na musakwa ne kwati ono monthe tuyumaluka itikumaluka na musakwa na ndiulwa ne kwasia munana waitu munene twinake ba munini wa ngavana ula ona ithoa munini ngavana wa MASAKU itithirwe teimo misi muno patengwe nundu ni mutongwe withwa na uwi mwingi na no ucio kethia uyuzu ni watabwa kamba na nyaba kwata mutaalamu ni no tani muno komana nake senator ni weni withitwe epo abwa ilangira futa abula tu nuzi tha endete swi ndeka etha epo na we ni na mutungi ngwa we mwana katika programs yake ni wona amana na yu ni kwatio nake the former DG na kana uketha ikwata mana na twina otani uketha nake ko na mwa na muthoja na ni karibu sana twina otani muno kundwao ngayende na umwathima asante FM muno amino wetakila kindu mheshimiwa yanye twena muno tiziali kile ko nena ambia na kwa happy new year twemwe wa 3 imagine
Karibu sana mheshimiwa. Asante kana kwa zawanya nikenda ngethia kamba mbaitukio ndekala twekiweo nikicho munde naindi nditongia mutongo TV mubeano ndo mbeta nikenda nuke ngwatanie na MAITû brothers tinena ni ulo utongo iwo kamba na Kenya na even Africa nundo ila twanena ni akamba ingine mama na ni chaukiende ona alamate akamba no mama na mate amate akamba mama na chaukiende na indi ninambeta kwana ni asandi nundo wa kumbeta nina break lakini yutinyo no break yune dalile yugenda na kulieleng asante karibu sana ndo atie togelana musakwabo bogela musakwa ende muzeze ino amanya nyela nena mo onde ketha wene kundi oyemwe kwa yemwe no kavikia na kutuma kwa atongo yasu kuona na no vikia na kusungi wa mautumani no tabela watuma kwa ileta tu kenda yemwe 5 isine namba yatumani mukuve batende vi na kwisila mitandao ni tu ya mikumu kanili enda utu atende no mitandao ya mikumu kanili subscribe YouTube yetu ni Mutongo TV Stock FM official na tu live then wa YouTube na via Facebook ni Mutongo TV like page na we follow na page ya kwani ERASTUS kithuku wa NZOMO na Twitter twiko twatie Mutongo TV ke @ERASTUS kithuku na hashtag ni kuombea siasa mautumani yasu ngwetha ndima kunikila na YouTube yambia imwe kwa imwe mheshimiwa MAANZO nena kuambia naku na nienda kuambia na unena nia wethe wa umboloya kana wambe amuthenyani wa iyo wambiwe ni munini wa president ula ni Rigathi Gachagua kana Rikiji ayache kana vindani ya mwaka muvitu mwaini wake ndo mwi wake na mwi wa nana betenyeli tutamboko na kula na vinda ilazimio matwaye kwani kotini kana serikali mbeza za serikali nisio yiwe kana nisi angeiwe bilioni 16 bilioni isu weta si angeiwe ni amwe mama ofisa alama na endeni wa serikali mbetu ya president Uhuru Kenyatta ikulia kwa ni mheshimiwa MAANZO nikikashagwa ni awete KOU na twikwatanya na bomba no ila si thetu itwairiwe ni ngwatanyo ya azimio mailiana na otongo wa president William Ruto na oingi mayenda athesi ngalama ya mekanile nuko na nwetha kashagwa neni eki nondo ne matwaise meatiani ona na nukuona Raila na nguthu yake ya azimio matwaisi mbombano ithi nikenda wesethia ni mafika sindu taithi Gachagua kunene Deputy President Gachagua timu weni serikali ni uwezo wa serikali muno ambe seta ndio na alama ndio mabanga siasa mebinda ya Moi na anengelelwa ni Moi kula kwa President Uhuru Kenyatta na endo APA wake kuma tu anokia ukiloyu nagenda chama cha Jubilee cha naye kana ni wono kio kila na hata thegwa ni Uhuru Kenyatta mumbunge naye anaye mumbunge oyipinda imwe na mbunge ndamienda muno ndamekala muno na ndametumwa akoba anakoba otumwa ku television ni na kondo enda kwa sienda pe besa sienda sia yesia Kenya namba imwe aileta ndo akunie report kwa CID kadhiaka the statement kitengo keuke kwa investigation ando asima kakwatwa makatwa kotini endombe osindu siba Kenya endombe za sibo cash ikabingwa ni court ukadhia maikwata na ndio kindu cha serikali huya wale wakitunga bora wibambe ya Kenya mundu sio akikwatwa kibingwa na mbesa isu yitungwa endani no yiwe muno kila kitu naenda kinekikie kwa ma contract alama na taita serikali amani mato naenda manaye bikie ebinda nundo mbesa individual mbesa Kenya yeselagwa Central Bank na mundu la to Central Bank ti mundu ethao ni mu katoliki weche we wake nesa muno na mundu toya we mwene kuba ikindu kiza kuzilwa Central Bank mbesa cia muthembo sisiba wana mitandao kuni siene we seumia account na siathi account na seuma busiathi bana ikuwa wana makunia huu no weta nundu treasury baiba ndo bembesa pesa sio ndesi si Central Bank na yesa kuma Central Bank muno yenda tethangu kana ta mutandao kwa hiyo hivi na sisahau kuwa ikwatene ukethia mundu ni wauta
kuni ona bana bandu bakwelinja nundu ndabe bandu moyo tembesa no mo no mabaki imani ba yandu wangi mena access ko ya ukito na ndumo na nitone ta yukita ndumo nundu na wia na wewe itegula sia 2032 na mambo bado mali tendo makwete kusolve economy ya ndino nundu ni maende na ukolani akota ko tula makolani le nwo mwingi kwemba za hizo tuka ina na tamundu wina pina wa serikali ndi mundu itapena na ndi mundu itoza kila chao chuye kwa mailete kwiki biti kwamba kuongelanga maisha mamwenende lakini uwola webonekana ono mundu anandu takana kwa yewe mutiani wa 8 kakathi Alliance Boys kakaika kwa yewa wa form 4 kakathi university kusoma digrii ya uyiti uthenzi wa jongo kakaika kwa yewa wa university kakatuika nekatuika surgeon na ende baitweke kayupa yasiana nisiasia wa ile ikwata ne jongo yuka ukapetaka nisongo iziana siekana yupa upa imutiani uya yuri ngathi no bikia mwezo nondo ato matu ya moya mutiani na nijoto kwa sioka bingwa saba no ise na nineze na ndapita ngaba na mundu experience tipo no kutavyondo saba thukuma saba ndizaoka ku lakini kutavya ukabingwa saba omunde wewe Raila Odinga wewe asindite kula ila itata kuna azia jao ila siago Ruto na kashathi matieto ya kula mbinge muno aya animuvea mheshimiwa Maliti newe wabala mheshimiwa Maanzo angokela yolwa mheshimiwa Rigathi Gachagua kiukweta nuko na tabena wo wontheni wa uneni wake na akenya ingine makwikulia niki deputy president ukunena KOU na nukuona nayonga lokwa ya azimio tayithwa etwa isi miati yani ino nikenda wisethia sindu taithi no Gachagua asia ama truthful man abanga wene mundu ulone na ukweli no with the azimio mayenda kuvuika sindu taisu wisaidia asina umela kana kindu kiu Gachagua no weta teacher huo lakini no mpaka wasizia Gachagua be wambo mwana ta mwana siasa na uimana kana wasiosumia kwa mwana siasa na endo uimana sindu ile siate ya serikali nembe kindu tachongi siate ya watoto uwe mheshimiwa Maanzo asia katika serikali peitengo mbalimbali ila siate ya kindu mali ya serikali mboya kwa mfano vetho ape report cia mundu eta auditor general na report cia kesio onde umiani itwawa katika parliament ikadebate wa ukweli ukoneka na ekagutwawa peitengo ingi cia serikali ta DCI na EACC matetela na mataile kwetela Manzo eza unena na mataile etela president eza unena nundu zio wewe awo kwa ndisi lakini nundu Gachagua nundu ena advantage ya kwithwa no prepare ni NIS na intelligence ndisi ukweli ula wibo ni mwao kwa at the moment ndikwenda kwasekana kindu kiu no weta teacher huo ende kikethwa kicha huo penzela ya ile kwatiwa ukethia EACC nundu andu ala mano yetio mabake aya DCI nundu ala mano yetio mabake nyambe manoyi makokela makamati lakini juu nienda kwasia most of the times wazizia na siasa ma Kenya ni umwe na kulingana na vinda ili hata ni maumasia statements imwe ukeza kwithia wasisia statement yesu ni kesiasa ngi siasa tu ila wona hata ipo abane na Manzo aya si aijene bana kwandia si aijene ba na umwe iza ukelota mushindi Manzo no mbalugetio mara kadhaa na kwanga mulechane hizo siasa hizo siasa hizo chao siasa okay. Lakini nao itengo ile itesia siasa nondo be itengo ile itesia siasa siewa ngawa ya muthembosu ni sie low swing into action ona ya ile kwewa izuzi ile tho sie bearers wa information ya muthembosu na obaino tana makwende na itengo isu wetai TDC ya EACC nuko na titonya kwanzia maka nangi kulikilelwa ni serikali la yevoke saithia sindo mena kunondo bailete
timu no kuli ndo wazi izuti siasa ndo wana taita no lekelwa ni ana siasa mono ala serikali ana siasa ni mameke ano mpaka ni the truth for ana siasa ni mameke attempt ya ulikila itengo cia muthembosu lakini they were pay and independent ando mese maandikiwe matethesia nthino ya Kenya ngenda kwisithia ni twatethia ene nthi na tukwate maendeleo ni mathuko mau ola wo echo kitumi wona auditor general ayandika kindu kiilia kap mwitegelea kana mole lakini withia ni waumia report asia kini jononi alright Bwana FM tuivau unania no zina hizi ni wethukiisia ngale ko iswili mainene ayulu wakiu na ketha ni na mwethukiisia nesa mundu rigathi aneni eyona omundi aciokera ingi no gwaje kana ndaenda gutwae kwani kotini ekyo sikumiwa nikenda matumie mbesa cia serikali wisaithia mbesa cia serikali ni cia atumiwa na wethukiisia mheshimiwa MAANZO ya mbesa ciukua wana katoni undu unoweta ta cia kuawa magunia Wilson Airport ikaetwe uiona Kîlîngîîsî kile hata kicha kwatanya na mbesa isu kwa ciana cia vikia na kungewa na indi twikwatanya na bombano ila ciende cia azimio bethe umonthera ila ni watangasa kana bombano ni kwendea wakatano ukite wa thanthatu wa chuma na wa kwambĩrĩria mithenya 14 ikathela wakatatu okay monoi pe ndo mangwenda kutabia yu nazi cia munini wa musumbi na muziaiti ametho ma MUTAALAMU uneni usu kuwe inena ko nundu asindu ina kindu chambe wasisia kumazila atongo yasumele maiba yakasarani mayosa wia ni wanene yebua asia kana ela malikilo tongo ini methe ye kutembesa na yune wese pekindo o mawetete maimantho tongo makasia methena thithela thiana nite kwi kundu fulani na ni wese munango wasisia no kuona ni matona kwetha pe maundu katika maundu ala mawetete matona kwianisia methena thiana na izia metho makwa MUTAALAMU miongo thana yulwa thiana mayayanisia mathianiti kou TV no ndu wambe kwithe wa munini wa musumbi ayenda kuelesia ati imo kindu chambe kila kitumite mateanisia undula mamathi makamea twakilie twoka twapika twethia kumbe ela twamweane tuomwe kondu fulani kuku imbesa kou tenda mambo manakana yuteleto omweka undu tamutavitie nikana teethie alama na imbe waitu manoze tembeza na nijo kuona tegete maundu nikana withie ni waelesia ati imo na mabika bandu ndu wambe matono kwatia kana yu ona ngalama ya bekalege thete mbolegu ithupite tawaleka nundu akwithwa methie batembesa usu nundu wambe undu wakeli nuzu weta meatiana no gwethi wetwa ni ngaleko eno ingi ya alani ni mbungeni meatiana wezu ona moni mailo seasons ya fulani ya kunena okethia meatianeo tiyo andiki mobo na ete mobo manacia isia muno ona momena kindu cha ucia igu nundu yuethukisia wayune weze neza yani offered uto soma bana kana ni kwatha na kana kwi mwatianeo muthana fulani nongo fulani noka kulia Kenya ni mezi yu anduma moteti maziaje magethia hii ngania na agenda ilo manike weka ni lazima buku manekea ona kwa ni kwatoka indo kakwa kwou pa ukiwa yaje ni rutinethe yebe 16 sitebo aile kwa ayenda withi ondu ngaleko ye kwetwa tathizikiwa onamo mena kindu chocha wetu na kindu cha katatu ki babe pe kindu kiwetetwe kinawetiwe utwini une kiwene Supreme Court na Supreme Court ile na kiotwiosu anduma Kenya nondumo anduma Kenya ne kwadia nimetha mena ndimetha mumazi oboba mazi ati metha mese oboma anduma Kenya pazi ati tina ina mwenyu unokite na mwenyu usu anokia tu yai titikilegi yani serikali titikilegi nikanenewe bilioni 16 FM no sio kwe mundu uteo manna we aziata FM dapata neza yu utwi wa koti kidogo utwi wa koti
ekangwete ekane wete supreme nigena wende na Akenya onthe ni mesi kiu kya koti mambo ma LGBTQ ndo cia mubai umwe Supreme Court ya kana andu aso ni sawa no makase ubya ngwatanio kiu nicho kithiwe kinene wa muno na nicho igwe FM ikinene na ukayu na wethukizie wiwa mweni ulo na umite nza ula ni Jill Biden mukawa president wa US ikwe ndo Akenya meonena anoki azia ethwa ni mukwenda mbeza cia kuola azuna Akenya tuwe nyetinye ni wete ndo Akenya mekwasi ethwa ni mukwenda mbeza cia kuola nza neti umunenga bilioni 16 nenu itikila imu bai umwe utumendu noitwana nothikalani yu andu ma Kenya manena maasi ati yu serikali neo ibangie kwitikila inewe mbesa bilioni 16 nikana itikila yuko tipinda munini wa musumbi kwithwa anethukija kewa uneni utwa leo mandhanzia ya utunga nziani na wono utwananga muno nundu a topic wa methukija neza unena nyozu nukwatete mwaki muno na yuko akamanna ningi ugagwete egeza ku tumita ya debit and credit eoza 16 billion ba akege aba yuko nikana aole mesili amandu kwizili obo wa 16 billion izo tukazina nenga nonundu akege twesilingi aete topic ingia 16 billion siekiwe mepuko na cha kana kila muno ninebo yake ketho kicho nitwewite ulona CS wa interior Matiang'i nitwewite o serikali ila yebo mathenda okwendo maenda kala maimu kulio tikio maenda kala maimu ati ha nimatonda kutha bai mambo ketumi na no cio Kenya by the way okay nimatonda kutha munini wa musumu tonda kutha kwete onena mamanthe ketumi cha kuendeana na kusukuma mutongo yuzu na atwa SES wa interior nundu okwanze makanenge na mone mazia ukamethugeze muno wa mayazia nake nuna masumbwa na niwezi otandu we otandu peke ndugu mutitho atika yani titatamu no gethia ona kaunite kwisia tikeke kita wa kuibanisha yuko uti bina kwethia uneni uzu thiki wa bau nikana withie wimambia kwenda kuibanisha maatiye uzu na SES ni makwata nzia ya kwe ya Kenya timwati nundu pe bilioni 16 tutethie cia ye na nindo ngo thimo ciengale kwela uwe ko etitikala ite mwati withie alama na metha manewa mayazia ye kayuthinia muthukumi uzu na atwa muthukumi wa nthi ukethia mona mane mekuona ni meenda one kitumini kana maende na umwatia yuko woni wakwa ta mutaalamu tumiswi na uneni uzu inju maluka uneni uzu muno unenetwe uwewa mheshimiwa deputy governor inena unenetwe ni matau ma muteti muno na munango wina uteti mwingi na peke ndu kwenda ku counter uneni uzu munango ni kindu kwenda ku counter ti muno kwithwa wi wawo nundu truly bilioni 16 ti mbeza cikuwa o na ti mama iwake enda tifike mwai wa gatatu wahithi ati yakwa dalihoti bo wamine la point yesu yakana manzo no kita kwaku ninewie na mwithukize neza kaunenu kaka anenete eso wiyo akomanite na professionals matetu nikuyanyeri batie mana akomanite vai lovi ni wawetie nitawendie kuweta Matiang'i bo wamino kilele yu ayasya kana nicho kitumio kuona amwe mana asembie maigia kana kukulwa makulwa ko ukiwa weta chakana no na kiwetie kwanza mwe kanelenge ndipo gwangwe azuno neni wa muteti aya wachima manzo weke ndo kana mbe utete ya muka Joe Biden nasie onabala chama cho kuya America dusi kwisia maile nene chama cha Republican na chama cha Democrat babwane ya ndusu chama cha Republican kisapoti ya mnoni makanisa makebe na cho chama cha Democrats maasi anandu Democratic imeonanga ni freedom na sindu cia muthambuzi lakini Joe Biden na muka ni maumilite pyo makazi obo wa mitwano ya mipae
mubaya umwe ni kindu kimathina maingi magacha ni kindu kia hivyo na kuna sindu isu no wizi kila ngona kina hivyo pena ina mashirika na mashirika ama ende kotini maandike menenda mantha pesa na katiba ka Kenya article 45 ya 80 tambuite mutwano wa mundu ume na mundu muka yube kingi kiendewe na ndo ama tuwe kotini miaka 10 pe kangi maete ka kumya sehemu pe sehemu imwe ya penal code yandikitwa undu ebuku ya Leviticus alivaide yandikitwa ikazi kana mundu ume uko maana mundu ume onge tonu uko bana kibeti ekite na inene muno na ni uthatu munene kwa Yoba Kiswahili yatuchukizwa kwa Bwana na yu paka twika aumesu methewa ukumuone kuawa na opino code ya Kenya yaitie andola makuna awe yosu makwatwa mailite kwa miaka 10 nena yu kwa undu kindu kini cho kieteto kwisalanzia ya right ya association yani ndo batando batumbana lakini no ki katiba ka Kenya mutumbana kierelo kyenyu ki kwikanai mwali rendo momba na mukombana kwa kierelo kisio na muito na kumbana andola mekwasha menda mutwano wa mubayu umwe we mubatane ni miao ya Kenya laitwa penal code no na katiba ka Kenya kakazia mutwano la wale rotwana thiona kanisani ni wa mundu ume na mundu ka kiwa thinde inge ni withia alusi bangitwa ya mundu ume na mundu ume onge nituhonete izivo na goya yu na pastor unu manenge jao unu manane pastor wa kanisa unu makwatania awomeze neza ni kinyume cha Biblia na cha ndinyi sibonga bita kwa hivyo kada mbota mkajo biden nini se pesa inaisi yake sio kaila inoki sia mashirika na yu now Court of Appeal Supreme Court ambapo inaye majaji 5 baina muonza mundu mendo ha mausie yuko uri na mashimo kaduma netuzio kainge kotine judgment ina tana implement wa mata na andikithwa tike kindu keto review tisisi Supreme Court yetu ata na tiyeta sindo inge tuishokerele twasio onamba we na right ya association ni siya wa pala uyu mini ya right ya kusia association ikana ngie right ya mundu unge na mheshimiwa wovo unondo no aweta mheshimiwa Kaluma Peter Kaluma muyumbe wa Oma Bay Town be muratalo kutwa bambungene ona tu muratalo una unatwa iwe mbungesu mbunge ya katini mheshimiwa Mwali aweze ni Mkristo na kwa daumye statement na mbunge hao on that andwala mbunge fellowship twakonde mukenduke na twasoka twa the Senate mheshimiwa Wambua wakitwi aire mutaro twanene sathima andu makwatimizo ayo ndela mesi na ndinewe mundu unu utete andwa pondu wau pena bunge ni nenete akuristo makanena yutetelete kuchoka ingi Supreme Court miao tikapamba na ingi na miao katika Supreme Court. Asante mheshimiwa Maliti ona ngwe na kuwa woni wa kulwake ne ukuli wa bawuri kana ulisongea nukona koti zito cia Kenya monota Supreme Court nondo niwo koti ula munene we no komo nukona kwanze mo kana ingita utonya kuthonga ndi ya Kenya bathuku nondo yuwazie kindu taki nyene thukizie aingi alame onena tima atongo imama kanisa tima kiuteti onthe maleani tacho nienda kwasia no Supreme Court ungameonondo na binadamu onola webetata no make a mistake ko na wasisio wewe mheshimiwa MAANZO asia manai majaji 5 na majaji 3 imo manaisie kendo kugetekelwe na ele male no bele manaleta na kwa unye ni nawe kwacho kayaka manai mwonza utiola withona ivo niona uthoma naisie uthona venduki erango tadi kinduki ona mwabatizata mwageta LG what nini ona mwaketata dinyo andu mandiki mobo mugetete LG tabi andu neza tiaziati painzela mundume utona utwa mundume wetwa mundume athengea mundume ongea ata hiyo iwezekana kiuge werkata na yutu ina yana bano na MAANZO you have a son
you have a son. You kindu kiu mwana wangu akeza ukumelela. Na yu tonelela bana ikuyanda di. Kindu chuko kitoneka. Kindu chuko kitoneka. Na oba ukamba. Afrika ko kitoneka. Okay. Na huwewa mheshimiwa MAANZO aweta. Biblia ni wetete. Na kuongela hii. Ngaisi ndo ila wasaubisia siendo nzeo. Na asaubia siendo nacharo. Na siendo ila sia hii we. Ndio kala babu. Asante. Mwana wa MBC Alright. Archbishop. Ndambo kiana hizi kiuja hapo. Ona yuto yo kama huyo kwamba nundu mheshimiwa MAANZO no aweta over nini? Jue majaji au manaima na make a mistake. Kwazi ando ame na right ya association manewe freedom ya ku associate yu mondo alando meba ya no this and makukita Kenya bandits no zine ando maku associate zuti ngrubu ku associate yu ekazi ne register way no ma register ta a bandit group no tena freedom ando my love enjoy freedom of association ko freedom siaku si limits MAANZO ni ukutabia kisheria si limits ila si atina kwananga freedom ya mundongi na si atina muno kwananga freedom ya laingi yetekeleka ibikao ba. Alright. Asante naende onena nyozini onena nyewe wethi we muvyo muno wende iwemo ngale ko si onte ti ato namwe atongo yonte mpaka enende amwe maasi ayi kiu twe kona kiu kitoneka naende President William Ruto no na kenene iye Rigathi Gachagua no na kenene iye atongo yonte nimana vikie na kukilea ene ne tuona mondo no magwetha baikala naende nenda tucoka onena nyene kiuki tomba by the way FM no woja mbesi lakini sawa no sio no icho kile ndio kivingi obanini ni mina ndo sikiko maro kazoka zaba zaba yue mwe auzukuwa wine wa alivai ekomia na uzukuiro ni Seneta MAANZO we mozo wa meongole na ile na baneiwe mwami no kuna kiu mukethewa mwananga ona nthino mwe na mwananga inthi inotoi yu inotoi ona kwa ngapetanga mawathimo ala mwaile okwata pu inthi na nicho kuona ona yuko taua na not kala na elo eso sisia mwathani mogo ta Jeremia kilungu ni cha meongole na kenda muzo wa 10 kwambia muzo wa mbemba kwa 11 wati fiwathane andwasu mbaizu ya Israeli umeati yunene amuye tanga iwo meamba kuthio kombone ni kana matie nthino maana ngie yu ikwa yambe kana miaka yambopo miaka miongo monza na ni na mupango muzio mathi ni kana mathi socio kanthitha yapo ye na uneni wa mwezo noni we Yohana ebatimo wati Yohana kwetu na andu makali ketu na kilungu cha mangole na ile ewa na andu angu utabia maiko netu muzwa wa 15 twati siambe siete twingite na ngite ni wese undu sieka isu nisio sikwata nitie mundu ume nonge isuyu nisio si ndosu kwa mathitwa ngite ni mundu ume nonge okay nonge ni mundu ume nonge me katika kiuki kwetwa mutwano kitecha una kitetu okay nisio sikwetwa na andu ama ikono sumbe wetu be ngite au hii ngite na umeazima kweche weyosu na niwe mateko no sumbe wetu yune na umaluka so kendo kama watia Sodom na Gomora yo minewe kinduchu ngithaloto anengane etu make na ume makumalea majete ndaye nyama ku aume nago ukeza kuthi Israeli umundi pauno babe dead sea na upala mobility wakima ono mundi wona ukawozo ukakuna ukauma mwake unyungita itinda wa miaka ngilinya kuni kendo yao meneta haya mugamba ni wate wabililio
18 na yue onetha ndo na ikanisa ni maandiko tiasu ndwada bwa kila kiendeye none uya bishop ndambo kiake tondo na getie unachetwa hata tukile kandi kawete maundu acio bo maende ati maundu mazio nako ke mundu ti maundu masio mheshimiwa Maliti no ici ngaini wombie ciendu baziendu nzeo kwekanie metombie mwe mheshimiwa Mazo wendio bingwa saba wendio lika uneni saba na yu nene tambocio kama ube saba na anwigire makwekulia niki why now niki you or you ngewa saba tunene saba tuambie kukula nya saba nezi obisi abingwe we president ayase nyeta president paiba handu bandi kitoka katiba ni bingwe saba nendeze we wakwa momathi makabingwe nage Raila Odinga Kalonzo Musyoka vile Kalonzo Musyoka na Martha Karua mainena umonde ba masinga bageti yoko kanisani imase no nginya saba ithi ibingwe na nitwende yana kwatiania kana kutoise maandamano mamuvo niki oyu unena nyo wa saba wesethia wikinyie kithembaki ni zira twasilile kwani ya petition 2017 saba nisi abingo iwe nena mwana ndaba nera twakunanela kala kanyamo BVR kana wiki ya kidole ketwa aimo kakadio record kwa saba ukadia be saba iraje kwa tika saba na kula ndo sio ya wanundu no sio nisilete makwani makula ndo sio ya wa muno yukundu kula na kuya nthini pa yake imani kana na kuya nthini Rift Valley tabika saa 11 wethe akuni makula ni maya kauka na party ala makilaka memoka kwa kula ila idea ya presidential yikunwa andu akuo mundu hospitali mundu itilangwa na yote na mheshimiwa Joseph Nyaga marehemu Joseph Nyaga ibinda imwe nitwa ndio sisia mundu tunaite na thiki nyake kana nyake no nakonie kula kwa hiyo twathia ala mathangu ni makula ibetie na twathe nyake kweli no na thayugia kabuleni anoga kituoni ana kuna kula ni ngulule neza ijito yake kana ni wakuna na yatalwa ya president yiba yo kaba yinge yake ya kunwa yuko isaba ndindwaje makosa yona na jane saki alama akonia kwa ingi cia utilangira no nduzo ni ile utilangira ni tilangira wa yindwa yusi katika saba kwa bingwa saba ni kuona chanesa na nundu computer yindwa kalibu yana kwaziana correct na binda yu koti ni yaise saba ni bingwa yu binda yu koti ni na ise saba ni bingwa latira yu koti ni na yubo ngewenge ya kwazia twa bingwa saba tenda talikila rights sia ene saba na yu ndo baba mundu moya Jose Camargo yu nuweze sia kuno baasi ambawi Venezuela kula ku main saba ndo nikindu kimitandao ni hizo kainge yuka kwile kwetwa poto ni lasi ya kawa yu katika wekia katika police station Masaku la mekwa katika police station kwa wenda mutilange ila mathangu katika police station masabu matili kananesa yuko upoto ina kindu kitu tofauti na kilaki katika saba na ukatala mathangu inge kone cyo kitumi mu mazi nyo kusukuma ngewa ya saba lakini ndo ina koti yethukuma yasia niwo kuyo sakwani yana kwazi yana museo kwa ukoti siasa katika makosa ala mekiwe nimenda mapitukie wendi wa mwenende etha meona makosa meo withini wendi wa mwenende koti tivichogo kama levezi ya kwenye ya kula unduga ino ndetha cia muno kulani numba na cia kula mbinge ikoyo ikatiala yura ila Odinga na Kalonzo Musyoka maleta kumba na cia kula mbinge ona cioyo getha no cigita itiela makuone numba na cia kula getha ona mwando kamea manzo na kuniwa waile taandamana wenda waze no yewe aye ndumba na cia mbinge ikoyo ikatiala ko ile ayo nundu wethe andu na maunja banza agitwa makota ku andu na kula angime ku yanthini yula nyendi kweta kuwa mundu nyeba imundu ina atumaka we andu lakini andu na makweta mbesa we walika kuniangania na nimetikililwe matale tagwenza pepa une ma agent kuno bakana itutis athan tukwenda nthinzeo myaka yogeta tuseubie nundu nthiyande no ngeiwa kula iza bika bandu kuvuka ikoka revolution andu makalea na mayaza yutela na yitalwa
na yitangazwa na wendo tangazwa muzumbe na ke watetangaza tondo Raila wendakwe inzi sio ndaida sia usolelwa ni majeshi sio selela na argument ya president yakana saba zibingwa saba siya bingwa wetene saba nezi abingwa ne weze ita bingwa ndo koti ni atumoye kendo chu twaandi yengi ndabona koti yasia patu kabe na rights itamba ulikelelwa mwene ataeta to zikwani na niweze kwani ya election petition ni la tukikwazuka njo wewe Raila Odinga waizie ni maandie mahaka ndo ngeibingwa wa as an benevolent ethical hacking ni ndiye sia haki wa ethically mete yuloza mazi akato haki mitandao ino tumizia resort siatola mede ya Raila Odinga yo azindire mazeme na mbe wagula milioni nyanya president Ruto yana kula milioni 5 shaka zia bage imani alivale na tungwe katono kenda kuiso blower mheshimiwa Maliti unaenda nyo nusu ni wewe wende muno na nondo wende to ba kwebinda yasa na meze we na tota content kana material yolwa unaenda nyo zuwa saba mukenya no kuyokulia niki azimio mambe kuwetenge withi oyu malilo tobye ki mwi wa kenda mwi wa nana kula zia mino kunwa nikimakwenda oyu bingu nenda ERASTUS omana kendo keu andu ala mewetu ni ana siasa MAANZO umwe mwana siasa na mwana siasa etho ayenda ku influence perception ya andu mambiye kwesilia kana undu unu weta ni uo kana tiwo na muno wetho ayenda mesilie undu weta tawo kindu kila unfortunate ni kwetha yu Raila Amolo Odinga eweta yu ngawasi asaba court wa supreme watu ya kwani na waasia President William Ruto na wewe kiata na wasindie na aswe wa ini yuko kwa mbezi siasa sia 2027 na siasa sia 27 milengo eno yonde yu mulengo wa opposition na wanini yu mulengo wa opposition wetete maundu masaba na ninzemwe ya kuengage andu continuously igenda weze gwithia ni mambia kuona serikali no ipoti legitimate kana tita yake ukweli mheshimiwa Ruto tita waasinda na mambia kwithwa mena feeling isu no yoyo ituma mewa umalai tuituka bingelelo maumala no saba ni miobungu kwao nyene soma keuta siasa otherwise tena president Ruto niwe president wa Kenya ni watangaziwe ni koti na nyene enda kwazi yu opposition ne banga kwa nzenge ndo Ruto niwe president wa Kenya juje latu unena na bainzenge tito na reverse decision nezu za uwe ni court bainzenge ndo MAANZO na aswewa baina nzenge weka neza wa weta baina nzenge ni mana nenga atimatam ya midenye 10 na midenye swi lapsa matuko wa katatu ukite na nichikutumima mabanga umbano wa katano ko wateto zisia nicho kuona kikwiki kamile nyezu ya dhala kila kitu na kwiki kamile nyezu ya dhala one musumbe nangetio we ukwati ende na embwa Raila Amolo Odinga kedho atono umasho andu mai katika streets makali kanundu katika ndhi ya Kenya andu mena freedom oila wewe twaweta ya ku associate na kupicket kana kwethwa maika demonstrations lakini maika sia mogo ende ikatweka demonstrations izuti sia mogo wethia ne makela ila ito red line na serikali ina haki ya kosa atua kusiea andwala anini maikanange andwala inge freedom sio nundu kwa andu melelo kwa andu menda kuna biashara sio kwe siana si sukulu twina AENI maumete ndesi anzama koka ku Kenya na maundu ange maingi pyu yuko embiwe mekuna demonstrations zisio si peaceful kiune ketekele lakini makela laini wa red matweka ti peaceful mayetekelewa ni serikali nundu nake ila Ruto waye githito neze wonia ya githito na asioka kwate thubio ubio symbolize ya ku protect ando na power na nigenda nukivara bwana FM ndithukisia muno ndongo cia azimio na ndisingwa uta party leader wa Wiper olani mheshimiwa Kalonzo aungama umbanone wonde wa azimio kumela mambie ndi musesia nginya umundi ine na eva amasinga
ethitwa yacia mometwa isia miatianio ya mugu na miatianio ina mugu nini thitwa ndimwethukicia nethukicia atongo iwothe ni wa SKM inene ange ya mugu na no cio ketha ni obumbano ondo mwase na freedom ya kumbana mbumbano ketha cia mugu bwana FM mukamba no kukulia niki oyu saba ino ikwendeka ibinguwe na ke president asenye ke katiba mulenyo lama kaandika katibani kana nize lobinguwa ne mundu muna ni sawa sawa indi kwa oyu momaji makabinguwa isaba nenende no binguwa uchumi wa Kenya yu ta mutaalamu nenda utabye kitumi kila kinene pio ke utuma wewe ngawa ya kubingwa saba yendeye ina watabizie pesi nduile undu wambe ane gwati jumage ne bongeli lo ndunge yu undu wambe kikundi cha Azimio keina serikali ne na ke kala kikileti ne kwa na yuko no mubaka kimande undu wambe undu kitonda kutha ke inene na nendo gutabia undu suki unene uzu numwe na kila kitumi kila kinene pio kila nicho cha keli ni mamandite kitumi mezi neza pio tita kitondeka yani mamandite na nini wiema na ne mongela kingi maasya ona alama commissioner mana adwa mema EBC no mailo rungo we na mailo rungo we yani bado nimekuendea na mwati yani you papa manda wa kitumi kitatoneka nundu waki ni kana withi yu maungama katika maomba rotana kwa maunje pala meone na omonde nimeone no gethia ene nthi otu wewe mheshimiwa Maliti Asia ene thirita mambe ya kuona hii na patengwe kethiwa ni wasindie etha ile azava sibingwa niki you kindu kila kinene piucho mendo manage perception ya enende ya kana kethiwa ni wasindie muzumbe ndethana thina zava sibingwa etha ile zava sibingwa lakini yu kila kiutumalea yu ni kweta ure yono perception la menda iki akili cia yes yu kila kiutumalea nundu patengwe kwena namo patengwe na ma convince enende mame patengwe kila kiutumalea nundu dazinda nikana enende yu mambe na yu kuita bwendo koneta kebaza Nwezi uteti ukona wangina wa 2032 kwa yuo na kama mheshimiwa ya 2027 ukona wangina wa 2032 without ipango wewe ndete kunenwa munthi ile kwitha thene miaka 10 yuko ukona yukila ke kwetwa ukunwa yu no uteti wa muthemba uzu na wambe ya waba niti kwenda yu andu mambe yo twatie yu mambe ya bu makasi yu enende metwatie nundu wake na maimanda topic nzeo no tuma matewa topic ya sava ibingwe ni topic nzeo muno itono tuma matewa kwanza wolo na matapizi topic we strategy yoma kwa neza ba matete muno kwanza unata manzo whether no manzo no zio eba no zio na wazio uzio na kweze neta keleko kizeo you point yizu mundu lo na manengie amekire neza muno nundu kwanza na yu nemegide undu maendeye mavikiti muzumbi pandu basio nundu yu muzumbi niweze etinga yu etana yambe yozunge woyu wewe muzumbi izungia nuko yu no kuzungia kana nyindigweti we yozu na nyingweti obo wawakiwa ulogwendo yu bingwa athi akabingwa you know kona sahizi we galata we jango etinga yu ni mazike yange apyu ukatha kwanza zike takea pyu yize wita ndete game man pata muno atabiozu yize nende kuema kwayo yuko ni ende na manenji na niwezi ni ambiye ni kuengenji musumbe uko ne unena musumbe akaizungia yuko yuko musumbe azungia ukwene wa ambata wethi idinga ne ambata wethi ya yelogeda itinani diambia na muzumbe mele na nendo kwa strategy ya siasa uzuti uthuku nundu kwa ndo manena na muzumbe ndamazungia lakini yuazu uzu no nenete na muzumbe na attention yake na paendewu
strategy yoyo kunite uyaneza. Yes. Asante. Na yuni neto likevela ve mwene ndi na geto sisi siata no no twanena muno na enyu muye vevuka over nini wese ithia netwe education nake mosia yisia na mwethukisia siata lilikana kilungu kiki imwe kwa imwe kwesela Mutongo TV kameme kala katongo tendeni wa ile mbeta ya Ukamba twase Lower Eastern na Isiombingi vande itu ya Kenya na radio itu ya Mutongo FM. Kwa huu tuimwe kwa imwe ngaleko ni isu na mitandaoni tui live ndeni wa YouTube Mutongo TV Stock FM official ngona ndo inge maende na kosea isi va YouTube ngo soma mautuma ni menyu ete utumani wa kuyulwa kila tuende sie ikulyo ni yetekele tue atongwe meva ndo wa kuisida ni makosongea na Facebook ni Mutongo TV na kwa wavika Mutongo TV page yitu enda ulike na we follow na page ya kwani ERASTUS kithuku wa NZOMO ile itatu kenda imwitano namba utumani mukuve namba sia simu ngona mwikiwe na sapa kioni osa namba ya simu ngosa simu senyiva itano ikando sisi ane twegwa na nesa kwa umeri na kanini nje isi speaker ya wese ya sawa sawa na kuwa kuna simu tafadhali pesa wazewa TV na radio wese ya maundu me sawa sawa na wedabia wewe wetawata kumangala kwa yeva na wenda atakana we kulyo yeva kana woni waku na yu ekatuambie Facebook Facebook yakanamba tabaini tuambie va Facebook itu ya Mutongo TV tuambie nake mundu unwitwa Samson Musyoka Seneta MAANZO waile usemba kotini metukimuliane na uthaithi usu wa mivwanano na ku FM tuivinga tuvoye ndi ino yitu Obadia mutese na kiasi Honorable Dan MAANZO is sharing wisdom here. We are getting equipped politically, socially, economically, and also spiritually. Mheshimiwa continue keeping Kamba community well updated. We, manoza nigere kisongwe. Ovo tuosu na tiwangai. Augustus kate. Maliti ni asetaku vaitonyeka ona vanini twina ngede siumbe twene saundi ino ito talaika Samson Musyoka we haya ucha LB maliti yazo natwa kita elo what keune motwano wa muvai womwe Rigiji amesema atatoboa siri ili muache lukumba mingi mukisema gharama ya maisha iko juu kumbe wao ndo the main virus kuchangia kupanda kwa maisha. Benson wa Kitui Central, Kitui County. Asante Benson. Steven na munano na kiasi kiucha Gashagwa ni nikiudheukania serikali na serikali mbitu nikiudheukania na serikali mbitu nono kuma tene ndaesa either ena agenda mbona Kibaki aliga serikalini ndaona makosa alamoi wekie kwani inoni yeba haya akuletu seneta sawa mbibiliane ya mana NZOMO tangulile MAANZO muswada usu wa kwanza ametete njimbi titi namwe ametete GTBQ kuna vikio kotini hata GTBQ bazamu ziete thera be muthenya tunaiva ni uzirumwe na Mackenzie muthenya ula kiaweta wawe chathini cia Mackenzie aizo mano kizogetamuka nini wasoma news namune LGBTQ aya MAANZO yikulo jabikangie kotini hata aya SureBet anaitwa SureBet. I agree with arguments of leaders pertaining LGBTQ registration. However, ekaikwasya chunike ndo kitatonyeka cause hii ni kitu iko na inaendelea. Juzi kwa maedela ambe kwa edit waini. Kanika kuelezea ndo aite. Aije no nani ya mundu mukaa naende muthoje nyumba na yu mugulia anyway mwawe na diliana ume aya kato bijeba huu aya nondo we mwanza mono mani uzushwa mbeti maondo apego aya please tell Honorable Maliti ajibu swali vile inafaa na sio kutuzungusha. I support Honorable MAANZO kwa kusema hii serikali iko clueless and they can't help the real mwananchi. Sava ifunguliwe. Onesmus Lukui. Haya,
I'm very sure Gachagua doesn't know whether he made such kind of accusations. On the other side of the story, DP seems to be very serious opposing the matter of LGBTQ compared to Mr. President, who just opposed the matter on the eyes of normal mwananchi. Anyway, Raila won this thing and servers must be opened. Blue Nation. Eta wa umanozo. Asino mema Facebook na metoto ya Facebook vawe munawe vawe dhashambiko yokumbia siasa yetu Manu Emmanuel ketheka studio eras nditwa ketheka nienda honorable senator MAANZO kanave undu ungi utonyo ni kulia kanave undu ungi utonya kwe kwa kimia ethi wakula ya Raila nisio hiwe ne honorable MALITI eta vai undu batonya kwithiwa na nene si mwene nthi niwe mwene vinya kikatiba MAANZO ndo songi yakuli Yesu aya tuke kwa senior Stona Mungendo asiati ni kule niki Ruto matukengie cost of living is choking us. Haya, Raila won this thing freely. Let servers be opened. If Ruto won fairly, au me asu me sawa. Leonard Mongoti. Haya, inone Facebook na demo vya mnakuona mwende na kutuma matumani mangale kwenu ya Facebook. Asanti. Erastus tabia MAANZO Raila silikali ni ya NDMB na vai handshake Ignatius niko wawini. Haya Bismarck Dominic Erastus kwa kule bwana MAANZO maandamano mena effect mio kwa silikali na ndo soma matumani atano kwa metukinondo matumani ni maingi ni mumbirikira nambo soma matumani mayene ndiba ni maingi muno kane soma atano ma Facebook na ndithi YouTube Joyman Musilo bwana Erastus Weruto atete ya IBC niki kwani niwe IBC that approve he controlled Chebukati na hata IBC haijui what happened. Usini Joyman Musilo woni wake. Dennis Mboya Raila oya wa kura niki servers tuyobingwa haya maoni Siasa woni wakatatu Winfred ndeto asiati MAANZO emeava uwe mutongo muima wa Ukamba Biblia no mesi na meya wimbe ne wini wa chani ula wambeye madhango makuchani uzo ya wambeye madhango noezi chani ni kuweka lawa ni station ya Mbeya MASAKU uikela MAKUENI ngale kushaka lawa asante ne na bezi ile vinda ingi ndo ndo aseo muno okay wakiloka lawo Bea ndo aseo muno Devi Maithia asante Devi Maithia nazindu siondenga iwambia nenzio tu maleti Erastus kethia Ruto mayo ya kura nikimeo le asaba sivingwa kila kinge Ruto ni mayakanya na story mbingi na makutethesi akenya ngalama ya mekalile na mundu wa muthia ngale kweno ya Facebook nikenda ni YouTube kwa ndai yani mumbitikilia Samzuki in Christ yasai tunashughulikia gas na maziwa kwanza, we must fix this nation. Na ito kidevu kwa gas na maziwa ni kwa te mwedhiro mwate oneni usiwa president na monini wake yolo wake ucha maziwa na gas. Haya asante tuke kwa YouTube nyongwana asante muno kwa lamwende na kosia isia kana mbate yolo naona alama ambio vikatene mavigete ne maiti ati Jeremia Kituku karibu sana my DP governor aya unge na ke asiani na leke kombini wa Kenya Israel Miriam Makeba asante sana mundu Titus Kivoi asante Muli nino wasangethi aya gato the baba ini tuone alama kuleti makulu meaiti hata Erastus ngede CFM na atongo yaswange Îkûmbî sawa kuogana ni movya muno Simon Makau Gana makethia muno na imatabia kuokwi Îkûmbî kisungu yetawa ngalari kana ni granary kana ngalari yonde no sawa ngitio tio bandu ba kwikia sinduzi ni granary matabiu aya tuke kwa mundu kwetu NZOMO but issue ya hizo billions zimepotea ilianzishwa na majority leader Ishungwa last week tutaraita AETU give government time mambo yote itakuwa poa Alex Musango from Embu makelimo nonga lekosia Embu FM vaumano awanzo media maundu maingi Jeremia Kituku balogwele asia la maundu
erasas kendo Genesis. Kendo Biblia ilete ona kwandiketi kila ona panini Simon Makau. Erasas kule honorable MAANZO maandamano mako this status ni indi kwivange kwimasa na twavika wiper ikakwata nafasi yeva kanano hot hair nageke in quotes. We haya na ningwenda tuketunene we mukamba maunduni hao onde In the mix. Maunduni atu mokono onde ya mukamba ni yeva itoswa kule maandamano nindi na wiper mwetele kata Share. Cosmas mulunche mutua ya kule MAANZO nituonete amwika mena kivuthia kingi muno vaya njakaranda NZOMO uzuba ile anene ya kindu kithitwe kinene wani ame moyeta jeshi la baba kadhani mwethero moyatia mbumbano cia azimio jeshi la baba ni yangu ni kikundi cha mwika kithitwe kinena wamethukizo monera bene ndo tombai be mwetu mwewe ona niendeto ina ingito muno wagoya kwitwa anane niendeto mwezi niendeto ina ingito muno yulo wako na hiyo pia baba akona hiyo MAANZO okulo no wakulo kulo kana sino menu ni kwate ni mwakwate na ni mwezi kike na nene iwe MAANZO na Maliti wote ni the same. Kulia FM kwa kweli ethi waruto ni wasindie lea saba ikubiunguwaniki we baba umatomani maingi pite uzweto Samuel Kitheka na indi nake kanisa umatomani atatu no sesimu yusimu nukete kwenyu tafadhali wako na simu the Wasiwa TV sisi tumechoka kupiga kura bure Solomon Danson hero of small community anawaSUYETEWA tabia MAANZO Michael Okenga Raila ati Mathi status Ruto timu pole muvea kana father atutabia kana kava mundu ume akethwa na ngethe 20 kote kwithwa na affair na mundu ume ungi we ndogita Kalonzo oze ndogita Kalonzo na nini suti party leader awaipa erasas mugonere sindu nesa zetu Fred Mbweka ni muvea Fred Mbweka why can't Azimio put pressure on person who should open servers if according to law president cannot open? Okay, was you as IBC which is dissolved and now you don't have IBC na kwa IBC ko president ayase we ndakuzika na mondo azu ya sawa sawa ko Azimio ile kwenda president ya vingwe sawa MAANZO wale tena IBC ile to kana ende vingwa koti president nale na ibone na dissolve aya kane mine moto manto azimo makethie muno na wetavya MAANZO aende akulia Ruto yoniki eonengane fertilizer na tileu woni watu mwa milizendi motesia asante aya bitikilito ambio sasimu yu nikenda musonge makuli asu mwenda mwekulwa na woni wa mwenende maotomani maingi muno ndi mina oyu ende nondo amasa akaitwa ambao sasimu 5 simu ya mbene yao kanini nenga simu Ruto won it Dennis Mutia hello hello Mutongoi hello Mutongoi hello Mutongoi hello nene nao nene nao karibu Îkûmbî karibu kangundo kwa azemba mulingana kwa kangundo aya ndo amanya bala umete lakini ndo naete woni kana kuli aya tuwase simu ingende wako na simu nena tafadhali naona ya sasa sifunguliwe mwanga Kimato hello Mutongoi hello Mutongoi nena nao na Agneta kutoka Kitui kutoka hello karibu Agneta kutoka Kitui karibu Agneta na Kitui sema nasema hivi hao viongozi kwanza wasalimie alafu waambie wamwambie huyo baba
mambo ya siasa yaliisha, na kama anaona vitu viko juu kama kiongozi mzuri wa miaka mingi naye pia aingie asaidie wananchi kutoa chakula. Maana yeye ni kiongozi mzuri. Haya. Na hatutaki maandamano. Hamtaki maandamano Maisha ni magumu. Maisha ni magumu Watoto wetu wanatuhitaji. Asante. Huo ni ujumbe mwambie huyo baba yao. Wamesikia? Asante sana Agineta. Magereke tu baba yao. Mwambie baba yenu. Tuwaze simu ingi. Hello Mutongoi. Hello. Ya, ndogone simu na uyenena. Yako semba. Hello. ERASTUS. Wigwata. Kennedy Mutisia ni baka yale. Kennedy Mutisia kayole kalipo. Ngedekea topia sumu na MAANZO FM na MALITI. Nagedekia. Na hii sio kwete mundu ikikutana MAANZO. Ikikuwa pima misimu na kibudetu kwa misimu na ngilu. Okay, una woni ulo akitwendeze cha sawa. Okay, asante nondo awoni wako. Okay, nenge si mwingi. Uzwenda kwaze nuko misiki bwana na ngilo. Haya. Saba zifunguliwe mongo kemato. Hello Mutongoi. Tinyo nuo. Emoli wakako kesau. Kako kesau MAKUENI. Aya kaliwo. Kwa hii. ERASTUS. Ete. Namba we wazindie. Lakini pegendo wa petisia. Kita ile kwende ya sai. Kevele binda president yulo wekale leke vela woketo nengo zindi mechepkati. Ne wataziziano. Ibinda zingi ya kula siya chepaki. Ya uhuru. Ne wataziya conference ya kasi ya kule izuzi utangazwa tisyo. Lakini apindizie. IBC ya kuna maundu malo. Tete la Supreme Court. Ya kuna maundu malo. Magala. Ande zia yugendu president ya wege vito. Nini wake. Ande zia kuweta yupasi ya maundu ameko. Nye woni wako ata mundu ndungwana. Azinda pegendo kwa kwesilia kwa pegendo ja dumio tete kila kivela. Okay. Yaka yake ni mingi. Na nodona kwemba mekie uhusiano munene tuna president retired Uhuru Kenyatta. Nundu corona rogete kambo mukuna. Yundo kuona yu maondo mandata president retired Uhuru Kenyatta pegendo wanenia. Aiziebe mundu dono nengwa kusunduzu akanengwa utongozi ageze ya 2 hours akaja. Kenezino wakana wana kombo utongo inde. Na wako nzote iwenye kwa woni wako naona ona MAANZO agendo neno kweli pegendo jaende yebu. Okay. Ndula ila pe ogendo abizia na Kenya. All right. Ukwa ndimina. Agane na nende. Atotevyo mondo angela jini uzuwa kwa jina hapana. Asante. Agane muzumbe ande. Ikabanga kumbe na Kalonzo ebu wakati usiungi. Ni twakwelewa ikatwaza onge. Ni muvea. Haya, uzino wathambara labiwe ni mumya woni wake. Nenda simu ile sioka. Hello Mutongoi. Hello. Wana simu nena. Hello. Ni nena nao. Wanana na mwenye kwa Cosmos Kamoya. Cosmos. Kamoya. Kalibo. Asante. Ngedese MAANZO. Hello. MAANZO numero hapa mbona nake na utakia tongo yesu na keko na ngwambo kuno.
na wala wiko mapanda manamana ngwa mamando solution yondo noni na mabonala manando no mare no maingi mono amanda mano maite dienende. Aya. Asante. Ya moja. Hello Mutongoi. Karibu ikuombeni. Ndio bande wanaza. Timu vyando ke yuna ku nyewoni. I know. Pius na nebazere. Oh, adrivo ngalanga wase Pius. Yu ngezia tongo yesu. Magede ka. Sanga wakwa. Ongela wase baini. Nenda ukuli. Oh no. Aya. Nguka round 2 ongela credit. Aya nengezi mwingine. Hello Mutongoi. Hello Mutongoi. Ni nenda nao. Nenda kamanga kana azimio mwene. Nenda kamanga kana azimio mwene. Azimio mwene. Aya azimio mwene tewoni. Ni asia ifaba ni nguo. Nondo rangutaji. Ubwo bantu bataba tinya muno tukatinda tukunite tukunite kindu akyandie nyaka ibaze muno kumangire n'itano. Tukakuna tukasia na wewe kindu kudogo kaenda obiye bwana nezuwa. Ndama tikiti na muno na ukweli ni makondi na ziki kwanza tutubize ni ambao wazo kindu cyane. Okay. Nondo yitangazo ndo na zira sikivu. Na manzo meke muno na kalongo aike kwa muno nondo ni murongo kama tio benga bana tukea wai nwezi kwani muzumbe timulela kini ndio naro kwa ito londo wai liti ni muvya nondo wawoni wako nondo ningulika na ya zambande ya mira kwa kawese lakini kwanza atangazu ambiamba dia mauta ono ambiamba dia mauta ni nambo sanu muno bandu bote ya kitiongela. Aya asante. Nimuvya keda ni adriva keda kana kalo kinzangi wa kana ni mbuchari wa muona. Aya nimuvya muno kondo wa mawoni menyu nondo wa simosi yenyu ninguisa kushoka kwenyu nge tutaminite tweminukilele ine ndo syoka bayo atongo nemewa mawoni menyu na ndisi waka kanisa ome utumani bawa mona eko shabiki wito munene kwekumbia siasa allo kedia aishimiwa asu wambe maliti ni XDG wakwa Machakos a peaceful man ni asana kuondo wakuka maanzo ni bata nake muno mweni na mudhocha vacations ku Barcelona Spain. FM ni mondo andai ya muno na nusio kondo wako tuchambu ya siasa mwe ni pole Real Madrid ni nasi ndio ni Barcelona 1-0 mwe etele t-shirt ya Real Madrid mwanozetu wa Cosmas Ndambuki ekuya Uhispania Barcelona. Haya maanzo tuyambie nagu bwana kete kana nini si Barcelona ni town banake muno na ku Spain bandu bange beto ha Mondragon ngoda kumisie university la yeto cooperative university ile some siana ikamanyo wa cooperative na chene gwa makulio maingi muno na yemone ambao kulwa banda bano mema mugu ni mabindu wasi na kija kula kudhiundo ina ndiye ticha Kenya yoka ndo angalibu kila bandu na nashekana wanaila Trump wokie niwe wethe nola wae munene wae kana pe mitandao itumikie na Trump asi lakini muzumbi amina usinda na tangaswa na bithia nundu no miaka 5 kila kingigitia lana ndo maisisia kunekiwata na kindu cha Trump ni chate iwe muno chate wa ono mundu no kiate yawa nundu yuka maanisia nthi ni usumbe kwa nundu wa mvingi kana ni usumbe kwa nundu wa ndu mekie sindu menthingi ko ugenda osi wakikandikilo muno nundu muka kwasia inthi ta yenyula ita sovereignty ya andu ukethia pinola wandu ni maumwe lakini maumwe na andu manthingi nicho ona katika campaign besondo siuma asia campaign usumbe umundu aileta unengane besa sia kuikwe chakula nthingi na balama usumbe no meka sizileto ku ipothini na kusuya urais kwinda kwa suya ndo ingi no nio usindani wa Kenya unai muvyo muno no na uthengeanie muno
kwa kila kitu maandu maandamana pape mutumia ucio wacha niki mheshimiwa Raila utaakti ningo na utavya andu Kenya kindu matese nitwaendie kivoyo bandu Karen na twiki voyo wethia President Uhuru then wa mamba mheshimiwa Raila na twai na watuole kwa watuole niwe wabikiwe mbe na kwatukana niwe kwendekana miti ya metuke muno ya atongoi ku State House kwa utwauma luka nitwambie kuthoka ni mutabanio la wa eba asia nundu nitwamuthoke anu nwenda tunenga gikombe cha chai na twiva uju twakwata ngobone sa ni chaukende kondo President Uhuru ni waambie kwetia umbano na yunu zinye ni mundu munini yunatilwa awome yuma this 1000 kwa yunatilwa na thimbomas ndivika kunethe yakwe kubyo muno na mananu ni omugupe ya no la mu mazai ni ngweza umina ni wana ko kuna no banga badani ati chau na waza pona nyina ne kalango baza na mbomas yo niende na uzizia mitandao ni chau kende na twende na usisia misi yukila pate ni ndwa na ndu mome makwete ukola ni kula vile vile kuma kwa engines ngwenda kwitikela na kana binda ye be makosa manali kile na mbemwe Raila Odinga te yaomba nya engines nesa na namba ile ni wehe kwadisie muno President Uhuru Kenyatta na kwe binda ya sakumela BBI ya balukile na sindu bingi nyene nendwa na makulio indi tende tata kidu gwenje no cho kana ticho na nenge sindu sikika nundu aitubisia ngai na kila kibata muno ni indi ya Kenya na ndu ma Kenya kinu cho kibata pyo na nicho yu andu kwa kweli makaanda manamena Mungu ndwi bandu mabio na we musumbi onandu ni kuandamana nginoke usu muno mena ukweli kondo waune nundu kura yaile tenda yesiri na yako na yaile utalondo italawa na yaile umila yeya kundi yaile kwanangikia kundu wikai ya kundu kwa mitandao ni yale andu yaile kuno kula sio kweli okuma ba yake tuone ona muiko no kula sia ikundi kana sindo inge yaile tenda patena kao na patana tumekalasi na kandoke ya mundu la wa musumbika na wa musumbika ona akena confidence yana undu woni President Kibaki mina ngono wakulo economy yambia mbatazezo oka omana dola ya thea omana ando ingi moka Kenya watalii mewe kwenda mugo na akenda atinda nene sindu mbinge alikawe yani ambi ya usovi ande ya Kenya na wethe andu mena moyo muno na President Kibaki aya we mina yu po makulo menda mema ingene na masamara izina sekana zindu imwe ila nende me uchangia ni siago na kila kinapata pyo niko ikenda na karata yukila tukweta kweka nuko na penda ngewa ya ABC rivali na mpaka ABC ile koka yinde tona kunengane usakwani udozua utilela kula zako bino moja abika ndoma kauka kituone kine keke ka ndoma ka utinda maibithani yande nibyo na ko yande nibyo malabe na strong order ya mundu nikeke ka na dikindu kitekiseo akitonda wete tonda utuma ndeli kama thenani huni kwa tekela chasi ya wani President Uhuru no wasio kiomba na andu kadha wakadha masi ya ndi thokwana nundu wona ndi ya thokwana kila mundu numia ni ithe ya muneta muno indi sindu ithuki yapyo ithe amba amugamba ikwatirilo undu mukaumilela ingimbe ingwenda ukulia akenya muno akenya ingi mayose takula wiki bande na ndo takula nuo tu bandedala oza kula ukuna kula nake ndate yanise ila itego nundu asizenda lama na mulie akenya langi na ndo nini muno akenya lama ndo ngwethia moyo ndo meenda maisha mo ope na sindu bingi yeta ile urekebisha tambi nake ndabinda yukita tena na serikali ndomu netonda kusubia maisha mamwene ndi ubwo ngalama zizulupyo akela jaile ndo kitekwa tivo waziya uzi ya taki wanundu ni yao nona wazonge amakuli wa mina wakelela cha yeya na gas nondo we iya be mutongo yela ola etina na yo gas be mutongo ye onge etina tokete bo mheshimiwa Maliti wethukisia mwene ndi sikana be kulio kwa nondo netukisia mwene ndi kindu kimwe na yugwa mwene ndi aigweta
very clear edukisia kwa wingi ona kaundu na soma kila mundu inewa mayasia maikwenda ithoko kwa maikwenda maandamano mena ithoko na kila kingine maweta kana ivinda ikwa ile maandamano nundu kwinanza na nengine wone ndembete tokambo wito ne Kenya yonde Rift Valley undu unaona kwile mwingi zitiwe weku nandu mena mathina uyu vindani thi uyandu mai makaandamane na kendaite ona ndese muthenya ucio saumia mbesa wa ti vinda ila ya ile ya sindu cia maandamano kwou nyene kulia mheshimiwa MAANZO nundu nitwa manengi ila ita delegated power twa manova mai bunge mai senate na lange mathi katika National Assembly ni manena ni bau katika National Assembly yolwa mathina ala enende menamo ma kwithatina leu ngalama maisha yolo na tieka kwamba kumia kau usua iletho yukitwa bumbungene wa unenania tutwae katika street nundu wasizia yu serikali no ya President Ruto ni changa no endevikie mia ithanthatu na nyina atwe serikali wesa utwika no bangethia siendo imake economic sense wa minaulika katika serikali ni take ya time ni kuya vinda chambe ona budget ino yu Ruto uno thukumithia tiwo wasawithisie yaina Uhuru Kenyatta kwa uju ndatona kwasia kana budget isu ya sawitwe ilinganite na policy ila unokwenda kuimplement ona kauni wetho ayetikilitweke ila ita supplementary na supplementary ni azia MAANZO iweze etho ali limited budget ya mautio ne ya mautio na etho ali limited nundu umekuna already maundu fulani makoniwe besa fulani siatomeki kwa uwethe ya budget ila yokita mwaka olonge ni yotona umekaliande ukakuna maundu alo bangite ki serikali nayo kwa serikali no ni newe vinda na kindu kila kingi unfortunate ni gwethwa na omokie serikali yo sie power kwenanza na tiyo yetienza it's a natural calamity kuya kwa lekua Kenya yonde wethe yakundu kwingi kuimbua na kila mundu ambia kwa uno mpaka yose mbesa imwe imandondu ene ulicha ambe yo nangando leu no mpaka yose mbesa imwe ambe ulicha imandondu ene support aimi weza kwethia malelo manenda kwikiwa lami kwa metoke mamba kuiwa kando kidogo nikenda tu abodili nobo wacha wanza kwa na challenge na nienda kukulia my brother MAANZO and is very good MAANZO mzee mno katika Senate na wazee wake even in Senate and outside Senate ni mzee maimane na nie ta Kenyans na tieka kwa na muno kimilengo a Kenya kimilongo weza kwethia yuba mwalika katika mbunge babe Azimio na babe Kenya Kwanza ne baile mamina ulika katika mbunge na kauve na opposition na government kindu kila kiofa a Kenya kila cha ile ya Kenya ukethia mbunge sino ya nena wasioma nundu kendo chui cha ile ya Kenya nundu cha ile chao a Kenya nikenda tuikatu ya uyowa opposition government tuzindanite uza kwithia Kenya ni atu etina kwa vinda yasa kila kingi kwenda ongela wa we mina ana siasa ma Kenya imamanie mwenende na you know ni meuko manana ke mwenende obi ni mamanie kana mwenende ni mateka nyara akili cia nende tikozwa tukategwa nyara tukekiwa mesilia maundu politicians ikwenda na tiyati ya yune choke tumeona ba ana enende mwe mayasia teu imandamana kwa nondo kuile teigwa teu imandamana yune mambe ye kulea kutagwa nyara na no bongwenda ukulia mwenende wetho weze kana ela tu dili na politicians na tiba yani na MAANZO tinena tilio watetela etetekela ni na MAANZO kana enende ni mamina ukwikia mina umanaka nawe ndo makenga matavazi ologu ni makwate ya lakini meza umanaka nawe kadanganya kana we chenga cha methemba ni mambe yao kutia yuko na politicians nitambe ya utavia enende kila chaguo asante tikuko na masinga
Mwene mazinga ne kwate nozi yaize kana nokomye. Bwana FM. Aya mwanya ti waku. Okay, ni mobea ndumwe na mathaka na asiaisia maitu education ne matiye. Otondo meka. Na ndina tana nondo nega ona mathe cia Ghana, Barcelona. Tuna eka asia ni ondete t-shirt nini mietele. Ya Real Madrid. Na by the way, kidogo ekana mwana osi agweno kukwete kino tokwete nyene wambie no kondete ya Barcelona. Na ni wandete iye. Kunde oboko. Asante. Wa MASAKU. Asante. Nondo sio. Na nondo isuina El Clasico. Niko that was El Clasico. Copa del Rey. Of course mama ida El Clasico. maida oka mome ba umeli o musi. Ido adili u. Lakini ende ngimoto mandimo meongole na ina. Mwe muso komya ndaruni mwe ola molonga luno paloka amala monza na yokela. Ekana ekoweta Monza kwe mashabiki ma Manchester United. Kunomba Monza ni Liverpool. Monza ezu Monza ezu weta. Monza no meza ukela. Kwe mashabiki ba bizine matena moya. Ne meza ukela. Nenda utapia azu ni mone maandiko na bayundo manena. Ne lazima mogele. Asante. Mama gogela. Inundu yu madauka na bayo. Kuweka yaede t-shirt umbete. No ze t-shirt yakwa na endi ti nyo soda. Anundu ze ndo akwa mati. Ni kwa jo education no kwegwa ati asiaisia education ati makwasya save bingwe you ati yesu ni maende kuwa kila kindu ngukwia ni maende kuwa kala kasa mugwe hangi utabya ka ati sava nile kupingwa na ni kwa tepe education ndize education kana muzeje wakulya so sava itumeta bingwa nikikethewa wasindie you nendo kutabya kelo huwa ndio tebe strategy leo tumekete ba niende ya kuthoweka na baka pika pandu yu andazuma kaungamana campaign ine pe point mo metha nayo maya mwambe ya kana ona otongo yulo na thetwe na uo kwanza ona tita wazinde yu ne weta ke campaign kila matonda kunena na no usio otwende pe kendo mheshimiwa seneta waweta katika andu ala mana muyo tongo iwambi mana ya nini na wazizia peka samu kweta otabwa kekwetwa voter apathy twasi hai wakunima waname akunima kula lama maile kukosa kuana ni maende na unipa yuma nipa kindu kama ke oba kuwa ke ineno kitono tuma manipa thila tukwazia system ile kutumia katika ukonima kula ni ya ile kwa verifiable you kindu kwa ketwa server nenzie maila izibi ya kwa ketwa verification kana tenda kumisizia nundu nitusia sesava kwanza yake wapokani yani nitukwenda au twende nambe ne kana with nitu ambe ya kuola kindu kwa ketwa voter apathy with mupaka mwiso onatikenda usisia nundu ona evidence mbingi nizia omba kaba kwa miaka 5 nitukwenda with report ya edwa no sakwani wathela savesu ulo kwenda ukusisya sabe mundu kwenda usisya paira ijibi tukita right ya NNZ ma Kenya nikana NNZ na alama kunia kula meo yani ni ma verify kindu kila mekie yuko ti uthuku lakini yukasamu yukakwete nzia ya uteti yuku akakwete nzia ya uteti na ne kwatia otwendeye ukona ka binduka nundu niweze pege ndukuma kethiwe na no sio niweze yumuzumbe akili ati no agendu byakazi nyaka yunenya ngweje maundu ala ma senena mimi nifanye kazi kaina honene you ni utabia neza pe no sio kethwa no manna ketha no waende na unena sindu isu eko kindu kila hizi wai saba ibingwe asia weo tiki ABC na ABC amina kwetha thibo ibingwa saba ai umundu twetha mutongo twetha etha kindu kila kiwera ni Solomon kana usungi omololo mubindu wao thileku akazia yatele twi ABC na twa amina kwi ABC onagau na mama amina kwi umacia kwanza nizi ningita yu angeazimio mayaje kwanza nzia no tumigeta kwi ABC
ndete kile kayo tinzi yanzeo yuko umakakile amatabu na mamaje kwanza enzi yambe kuunga yuko ulogezo zizia ezaba kanoka anenga neluza wakusia ezaba wenu yuko uni utabia ane masharati meke hawa matatoneka nikana muzugumano wendeye nundu uteti uko na wouna na kwiye uteti na twanene iyo ba uteti ne monwanyo wa akili paitha hili naende wanene angwa IBC na likana umundi mheshimiwa Kalonzo ni wazi kana akiuzi ache bukati ko ya kura yaze ni woye kura mede twa yo ya kura siona Raila na indi yu nenda kwikia chebukati yangi muonza mheshimiwa Manzo tuke iba tote ezu nega ko tabia muzeze lo indikezo le that utana ewa kila ndongo yo kambe wetie aende ndiko atanya na keu FM ami najo cha IBC tuke iba bantu bano no niwa yendo kunia muno ba be yeya na ngasi wethukizia president na deputy president onethiwe o ni kwete no chuma kimwe kana beti ndoko kundu I launch Taifa Gas na yu ni wethitwe ayache kana twebikia mwi wa thanthatu akenya magutha matona kukwata ngasi kwa bei nini between $300 na $500 na yu nitakisio kichosa kamukondo kazi hasa nondo pe mheshimiwa wetawa ni wa muno na gas mheshimiwa Raila Odinga atuka nkale kwene ngi ya yeya mheshimiwa Uhuru no wetani wa muno na kambuni cia maundu ma yeya kukwela me kuona the current regime nitamakwenda kupunish business ya ala mana upinzani alama na mavinga namo anwangi ngale kweno ya azimio twasita mheshimiwa Raila Odinga kwela me kuona nitaukutwa yesia nitauligeji wote wesaidi anu kutetea sindu isi yake ta gas na katikati wa maundu alangi Kîlîngîîsî ni kicho ndemo mheshimiwa Manzo uiona paili hata yulo wa gas na maundu ama yeya ngala kwetikala kana mzira Raila Odinga ni engineer na niwawendero na kambuni la nene kwa miaka mingi tu iso vya mitungi ile kwa ngasi na baby na kwa ina ka regulator sindu cia muthembosu kwa aka president Uhuru Kenyatta endi twa biashara munene muno ngalikone ya iya na kambuni nene muno kuna wiyosu kumze mwe kwa kubini ya isu ile ni kumaola bina ukethia palame kumya kaendo ka kwete kula kana ka kuthio kana ka obanga mikutano ne kaola lakini kupikia yu maya tumea mbesa sio kendo niki president Uhuru Kenyatta nda mbesa ikakone maandamano kana ikakone kitu chonde na Raila Odinga ndana demundu unaumisha mbesa kana munenge mbesa abange kisindu isu kuda na makwete kweyumbania ibinda yokite undu kindu kicha maandamano kinene pa munundu ngalama ndinesa kuthea na ikindu cha muthembo ni kisio kake kakuandu aingi mundu kila mundu aigwa ena mathina tuneta ngalama ya maisha the ndinesa kuthea na maende na kweta na muno kila kitu maisha meta tiku langasi nundu tiando ingi maua na ngasi Kenya mundu luwa na ngasi Kenya ni mundu muthiye weka alando president Ruto na asia ni mama chama chake maasala onange matumia makaa nguu wasisia ntheyu angeona maina anange oni yake betike kuona nagwa umunthe kwina nza kwikunu kutaila kwa miaka 5 oni mayona nya andu asiona mahila ona leuma bumba mwaki yani mizindi lao bumba mwaki iye ngazi yeza guma ba ibikia kila mundu iyo naye kurukweta wakyu yani mbemba yo mie na yabaluka na yakuwa nikisebe kuna thukite wazija ba malele ngaliko na zune ngaliko cia MAKUENI sina womo mwingi muno andu mambia iba twenda ite kwa yake ya ngome twabanga ndu twaka ngome nundu yudu ni babikia andu wethe andu meona serikali ite undu ciika baba kambia kwi kondo mo tando matekwete serikali nundu andu ni makuya ngo muno na serikali ni kindu kibata muno na muno serikali nundu thionda ituma sakoti ona mundu lo wa mukate munyu imbeza ila taumya koti cionthe cialeta unengwa mundu mwambinifu ikatumika nesa kwa benefit ya kila mundu yani mundu amubya gikundi ni mumya
na kila maumia kikundi ni no mpaka chairman wa kikundi na treasurer na secretary yule ni takikundi na kimwe kinakikia katika la supplementary budget na choni mbunge yula kuna tukikia ngalama yolwe yu sindu ila inengetwe grant kana mekobo yana ngwambesa sia mana ku yani sia ando Kenya itethie yuzi yolo katika budget sindu ila sina contract twake damu sindu wala katika budget lakini yando alama na service mheshimiwa Ruto kinduju mana kidio mservice yokindu kikamutaniki na nuweze na wewe yake na kaumu inge ba mbunge lakini mbunge nayo ya Kenya ndiende aundu ya ileta kuendea kwa hivyo na maleti ya correct mbunge ya Kenya yonde ya ileta usisi serikali ito kumeneza lakini yala meje ta majority alame support serikali nike tujambie nai 2013 yuma yoko yethia musie ya serikali nenyu nyo wa ileta nda muimikani mbunge yonde ya ileta indwa ikanya serikali ito kumeneza nunu kwa ka America na kula kumbi ugethia mbe wamba usisi wamba ulongeza serikali ta mundu mundipe yumundu mundipe ndaenda kuungamana serikali ungamana mwenende yana mwenende athukuma kondu wau pena bata muno wa pendo na mipango misio yandu ala message ndui na mema na muno ta maliti monda nenza umona ba ya serikali ni maitetheze serikali kukuna maundu kwenda ingi alama twa wethe itereze no kurutabia yandu ala malikite bwa ingi ukethe maina ila experience nuzio no ziona mutumio wekalete serikali ni miaka mingi no tuungamia thukumi kinywa aiza kwitwa ingi akataange na wewe zindu hizi akawina na wandikani na zindu cia muthembo na ile ingi zineta wa shares ukatuke kai ndino ya Kenya nitayambaile nya nicho naizie ni sawa ula nizadilwe ula wekikie ne wekikie lakini kuno nante tikakira zio takumo kihimani teidhi baya mwandani natomo mwandani teizio kakihimani tene na tene yuka uno twa nekela deputy president ukwenda kwa taite kula cia 2032 na we mina ona ize ndotu ikaja enye nditwika ngombo ya umeamele tene na tene mabade mandanzia ya ukombo wa thia maliti tebanga maondo ama ngasi na maondo ama yeia nenda kasi ya president ilona neni ulwa gas na maondo ma yeia nyanzeni wenembe kindu cha mbe yeia ne kwateta mwana mwenende mwingi pyu kana kasi ya wakindu cha mbe kukunde thwe yeia na yeia ni kindu cha bata dosa yeia toke kwene kuongelwa bei nogethia maisha no maende ende yeia ekambata muno nikwethia enende ingi muno ni maumea ko ni ase president anosie yeia takindu kimwe kila kikwete enende muno na ko mesilia make makana ne baile umandondu yeia yothe bei tima thuku kila kingi ni gas onaga mheshimiwa MAANZO ni wasia andu aingi maibike oi gas lakini we kama sap ma undu yu gas ilikete ona wathi nderuro wathi mheshimiwa MAANZO wathi la town nini pio inatwa utona asia nini noethia andu me uta gas meaning andu yu nondo ela meiwe maike utumia ngumu no na tweke kuna makaa muno tweke ubibia makaa muno andu ema shift yema mbe utumia chao gas ona kaukwe wala matieto maitumia makaa ko na yo gas ikamandondu ni uthegwa bei withia ni attach andu aingi pio bado makenda na tuithezi obo wangalama ko tutegwizilia kana gas ni Raila na tutegwizilia kana yeia pengine ni Uhuru president akatheze sendu isu silwa cia tethesia na ni asia kiuki itumite atekala ndingi amande kindu kingi kimwe na ile si utach na kindu kimwe kwa ile utach also ni kindu ta sitima na mauta ma ngali ni ma affect yao na mundula utatumia ona mundulo tena ngali ona mundulo tena stima nundu kindu kiembwa kisaubiwe bandu we utumeka stima ni lazima cost izu tungo kwa mundulo no kitho ko ni asia president yonzea nila yaile ya kwambia umandondu no thesia sindu isu nigenda withie mwenende ni walelelwa ni maisha asante bwana FM kiutaalamu
ukiuniki uteti edukezia edukezia mheshimiwa MAANZO na edukezia mheshimiwa MALITI wada ba petoka no pano yuna kuyu watho imana wa sisia we Jonathan yati wewe ndupepa nungwenda kukwata ni kabisa na mheshimiwa MALITI ati ethwane tukwenda kuolangalama ya mikalile ona twaila uzizi osindwili izu ile zizia yetu izu sizia yetu kati kwanza na metho moteti izu kuwethe iya yetu na metho moteti onenga zizia yetu na metho moteti sindwila serikali itona kunena okethia ni ciewika ni mauta na stima nenda kuwotebia kitumi ela we kia stima na token ukazizia pau nona wele tue ukewa etho egia maana 5 maana makwe 5 ala matho wa token na 3 azwangi me serikali ni takoti yuko serikali yu ikenda kuola koti uzwa nundu ni wayo ni kwika masavu ma undu itona kusurvive iyo lete ukoti na ona mauta mayuko bigabaya mena koti munene wose ni serikali na serikali pauma genda makaola koti wo nimetona kuola ngalama nienda ukutabia no ngweta ozia hii peke ngweta ozia hii kireneza ukanesa yuta yungezilia ta economist yo hii serikali ibangite kuola ngalama yayo ata mauta hii inonie maila onji kindu kwetwa Taifa Gas zo Taifa Gas yo ni yao Tanzania pisa zao pia Tanzania okay ni tukwete kwa ka economy kwa kwete product ya ndingi pa kwitu ila twaile kwa tuthisilia undu ithie tu produce ila yumete Tanzania ni sustainable twithia na yulwa yana kana tikaendea na umekwata continuously na maana zu 5 iza nundu tithitu wo ndutito naza kana peyuzu tu weta ni sustainable nundu zu ti product ketha ni ngazi irute methele bandu tabatu kana ba kitwi kana makuene kana kanja titha dia nundu ngazi ile ba kwitu itono nene angalama ya yo kana ni kwikala zipa wibinde aza nundu ni kindu twina joba thia nayo thia lati kuona kuyo nde yo balabe muimi na wa muimi no wa ilokulwe wa muimi we mubinye ne yutikenda kuolangalama ya thia titumia formula mwe la izipyo the walita ndisilingi meongwena twelo nena na muimi tik eketekela teole timuwe na silingi meongwena tu kana tikauona na mbezu kuwa na zaila twambia kuthosia tiki ya subsidy bau neo utongo ilo wibona guo no neje tukwenda subsidy kou ni utabia neza ki ukona watikwete ingenda umaluka ki ukona tikwete kikwedo cha ngasi na cha thia usu muno no neni we na wateti mwingi muno ona nendo ukulia ati nitwaiti kana ketha ibatoneka fertilizer enengana pe mukuni wa nise mukuni wa simuka na none wa ikulia SMS YouTube ni fertilizer ile kwetha inengana kana ni leu na truly ukakulia pe mingi mokamba bakube miongo 5 yulwa yana utona kwetha amada atumia fertilizer katika ande mayo yuko ile kunenganwa hii mwazu makathethe kata ukethia munango maikatetheka nuzio mheshimiwa MALITI ukuayasha ngazi neli kangite kuyanthene so kwela si kuyanthene lakini uwo bado kwi kundu kwingi muno bado kutengasi kuwa wanangu patengu witembe ukamba ola witu nukwithia kwi kundu kwingi muno kuwa wanangu ona kumwandane ona kukimane kwi kundu kwingi muno kuwa wanangu Kenya yonde yuko na ona sehemu mbingi muno cia northeastern yuko ila twaje tu manage gas twitho twa impact andu meanata titha tena impact andu ingi muno twailete kwika yuko utikenda truly mundu genuine ukwenda kuwete impact zio katika economy ailo kwato sindu ile akakwatwa ugwa mauta na hizo kaikwatwa ugwa stima
wona benduku asante FM ni waumalo wena ne ndisisia nini toke ni awe na hivyo naona umalo ga naona fuel charge naona taxi naona forex aya nenda tumine bayu nikenda nisome moto mani maine ndina ndio za moto bingi kilungu cha omonde ndiambia ne naisi ne tuenda tumane maondo ni aitwa uko na onde hatu nene nisaba nimiande yanio nechao mwana wa mukamba no bana mukamba weza kutethe kata mheshimiwa MAANZO twambie nayo kila kindu ngutabasia chao tuma mwandane tuithike imani tumoki imani tuithi mwandane wajura ila Odinga no tatie no natatie muno lakini kupikia bauyu nini wita kamba nenza nimekwasia Raila Odinga juna support Kalonzo and that support Kalonzo zabune yuve enda bena ndeto sina pinya muno na kwani ono univyo yuko uno mpaka nenda kutabya muthathola mukamba eunga mejumete pyo mbai mbingi pyo cia Kenya isithini muno baki imani na baya mwanda nawiri kana no leza lakali ihana wakati ka umesumere wanda si jamini zundu yani twi maulelo nimame muruko meni no sija mbesa siki imani kila kingi jati ala ni kindu kinini muno katika pala undu ndindwa haivangitwe ko nandu men serikali ni meundu meka makapangithia ukethio na wathi mobisi ni amo musumbe kuwa wano andu meunena lugha yo kutwana andu meunena lugha yo na tuwela tutu ni watu mbanja twinge ndio tuzoba si economy kana misale nene wombe tuwela tutwinge omundu no yagatinda bandu akenuka ciana kamoto na yu serikali ya ano yana wana asiwele no iyo ndatu mbadia koti teitwa ya ndwele iyo ndatu mbadia koti ko uno baka tupika munza nomwe kindu chukiungame na yuki ukuona mheshimiwa Raila na Kalonzo na Martha Karua makwetie matuta bijeneza onenda timo makamina kiu ni mailete umbania muikala meko tuzautula twendethiani yo muthathola menda matebo tuzautumine anjendesu na monga likwa zino mebangita na tuzauto ndukesona tamatebangika na kenda tende na kuikala muthembosu wa bana baya ko sindu bati ukuna ju ni cia miaka mingi muno yukite ti cia uni kana uke na na ujaribu muno o auke pakaema lakini nini zile zaki wa mwene ndia bini wo ida miaka 5 undu Trump na bini ani America methuke jondu makwetwe undu maingetwe maleana nake angora bi mheshimiwa Ruto akaleana nake na mheshimiwa Rigathi akaleana nake nenda bada akambala mama translate ama mama translate mameba amobele mwene ndi na siasa hii makwetwe nundu no siasa baba ikine kaba ilio ida miaka 5 ekathala no mpaka pamandanzia ya wala kalama na no kugwa mheshimiwa MALITI wawela ositima wongeleto wa na wanewe zibeza zia sitima zia kolonyo zia Kenya pa wayenda umwe mo wetina ko uniki nya mwene ndi umongelele sitima aibe zindu zikibete ujoga mongelele mauta withi ngali matatu ndilikika withi kamoda kailikika yo asala no ende atu ithukombo twandile na thia na ngasi tandile na thui kwe mezienyu za adulungi na kwe atumeka miambui na maka kama ngamile maka kama ng'ombe maka uwa chai tikila mundu amuka we baketi wa ya we anyambeza singi betu ko mwene ola mwene ndula weba ya we kamiambu njaigwe mundu kamite londu ukaka miambu yuka uwa chai mwene nduzu ni watenda uzubia njaigwe mundu kamite londu sawa ni kwa jiwa kinande tu Bwana FM watu diuyu pamwe mukamba yu wate tosizia mondo amoko no mwezi mwa MAANZO eno alejangala kwake bona muthia wa mukamba ni ata yue undu mwe naisie na no gwongwasi kana mheshimiwa Kalonzo oba ukwatilete ono ba ukwatilete okuona kwete laini ozukinete laini ozukinete akinele ba nundu undu wambe
yute kazi ai ondu pe ne ya ilato ila onena pe ayo mawoni ma Mheshimiwa Kalonzo ile kwenda yu atanite na Raila serikali ine kwenda usalukilwe metho matema nini na serikali ile kugula kitu oversight ni choki yuko Mheshimiwa Kalonzo no useo ese mwesu isi serikali na utabizi bana ngutabizi muno engali kwezu peondula serikali kwatikana na utabizi serikali kwatikana monango kwanzie mwe ila noyo munini wa muzumbe ula yune muzumbe ulo naye munini wa muzumbe anatume yenzi yesu kukwata serikali anekiata kumelonga anatume yenzi ya kwikala to kulunga serikali ila thipo thikivila na yuko twazi yu ulane mutongo wa kamba kwa binda hiyo Mheshimiwa Kalonzo amusioka abwa to kulunga serikali ila thikivila ndaendete naye ko yute bau ndukone benefit na ni kwa dela tunanena ba nune uyo wakoni mazimo atumima maotomani mana kula sia ibinda ila Mheshimiwa Raila Odinga wakathanisia na Mheshimiwa Uhuru mugamba kwa dieja itu na kwa diengelekani mwe ya ulane ngavana wa Masaku aiwe yana na ni kwa tia Prime na CAS mwangangi mase aiwe yana na ukazisi ndo aiwana ndo angelera ko yuko no pasukumetu pakezo tuka peke ndukikwano na kitonda kumanwa na unena ni oloke tha wipo ni ndo kutabia mukamba katika asiendo 10 ndaita tu kana ina okay na umaluka yu asante ninguka kwa kuyinge tu emina kabisa twamina kwithukisha wase wa mwenende maleti kindu chambe wakulia chamo kamba ni chao na nienda kwasia tutona kwasia chamo kamba ni cha upyo ticha unondo kindu chambe serikali wa President Ruto nona appointie masiasi ele makamba that is Dr. Alfred Mutua naende no Penina Malonza na katika cabinet na suna kamba Penina umete Kitui Mutua umete Masaku kwa undu tona kwasia akamba ti represented katika serikali however nituto naidwa tiasia nitu kwenda akamba aingangi wisa kwithia katika serikali isu nikenda withie tina share na kila kingi baikindo kingi kitubatite ithia akamba ona itu kwitia kibila chosu baikindo kitubatite baikindo kindemokrasia baikindo kitubatite lakini kindu kimwe cha akamba tukwenda igenda kiucha wetwa MAANZO chebinda yukite kiaila nitukwenda kwamba kweka kibuthia kwebinda yasa muno nindhukumite mbulanite ya makabila onde ma Kenya na ni at different levels sia serikali nangeza kumana ngajaribu nielewe culture kana kisithio siamba imwe na inaweza umana kana sithio siamba imwe ni kana wona ata me ubuthani indi pathika ibinda yaka namba yoju ni ina interest flat ni maminio mana undu maile o utuko umwe makeuana na mbwe kula makege katika kikabo kimwe na kiuni ni chonete na ambaye ya Kimani na ambaye ya dizi manzo atia ya mwanda lakini hithi twananga hithi akambayu tikatina gwetana wethe manzo ulwa kana we mundu wetwa Maliti ulwa kana be PK aya na kwanga tinaitana aliko nela mulengo wako ngolwa kana be mundu wetwa Manzo yuko unaitwa kamba ni tu kwenda style up kisungu style up tumanekana kosa power pa Kenya ni lazima mbe mwambe on kamwena unit ona kunewa ibila ni mundu la wosie nikenda wizethia nundu si tibinda yonde mutu onaoza power kwitha mwi president mwena president no mutu onaitha mwi katika mwena power lakini withe atinya mwena kibela giucho president ani unenga example ya ambaye weno itawa Meru no nina zeisi bina no na serikali ni ya Kibaki no na undu mai katika serikali hizo na ina zioka na zizi ya Raila serikali ya Uhuru no undu manali katika serikali hizo na mundu kwa kwithwa maibuthanasi yuko na ile usisi ya manzo ngona manzo
strength ila siake monso ala mamanzo kwethe mungu enda utumia lakini wethe ndienda uzizia mawonzo ala mamanzo oithi akamba nitwambie kwesilia undu twisa ubia weza kwethe etu nenga na ndaya uwa no ba ukamba uwa mundu okela mwana siasa akatia kamundu kau ndiketekela bakuve nako na no mwana siasa onge na wai mwana siasa ote ati yuko uteza ubike binda yakura nondu wai mwana siasa ote ati we uithi na alama guazia ne inge na kwa nditi la alama kwa anini otuo gweta inge uti lazwa inge na kwa nditi la alama kwa nini lakini ama gwe inge maile ya kuyana nundu ndilete ama kwa chao anini tuile wala lengo jito ya kwenda kosa utongoi wethe anea kwa uju takamba ni lazima na niazia usola ibo jube na generation ya politicians manzo umwe and I'm happy manzo ni mundu young na yange inge young pena generation zio muno ya very young people men and women matona kwete mulengo mpya mwelekeo mpya wa kisiasa katika okamba nikaenda withie unaimba serikali ni ya Ruto kana ni ya mundu unge tena usemi katika serikali hizo ndio tuona ende tuona kati ilio nojo kutumuona tewa mundu ayokela kasi hisi aka nese no kwela nunu ngwasi nitomini yaba mundu neweze kila waweta kuraza kamba sini kidogo aya kaito za moto mani na toyimina tiko tubigeta boyu so far I think so far so good tubigeta tiba dogo ekatoke bana kanambia na Twitter ati Mutongo TV KE ati ERASTUS kidogo uno yasai the government is trying to drag our attention away from what is affecting the normal mwananchi. That is why wanaleta issues za LGBTQ, Matiang'i, servers, 16 billion, Iebc, 2027 election. Why don't we focus on how we can uplift ourselves? Hashtag kuombea siasa. ûYÉETEWA ati Ben the DJ. Ni movea muno. Naidi ungibaya high ERASTUS just tell Honorable MAANZO as Parliament to oppose LGBTQ and if possible pressure those supreme judges to be sacked out of office. Satanic issue. Stanley Kelly engaliko sia wote aende vya utubani wano wa muna wita Peter Mutuse wa Maunda ulogwete ya kilungu cha kwambata na by the way iyo muthenyani wa kwambata tuwe nake kativoi ndawa mwene ni kwati ni woni ondoke koniwe alamo cia alama tabiki mabenga ni wale mwoni ala twambatie twavika tuwe nake kativoi na Peter Mutuse wa Maunda ambia ni mukethe si mundu maleti sana ambia usio muna wake kwa kadha ndo nazia kwambata semba YouTube ya Mutongo TV no kwithia show isu ya kwambata kwa muthenyani wa iyo na kativoi ni show ila yethewe yaete twasio unena niwe na ni ngosia cia oye na views ya nata na 14k via YouTube kwa semba bawese ithi wana kuni wayone maundu undu methiwa mako na nondu kwi kwambata aya yu ekanu kevano twibaye kuombeni bethe kativoi ambeye na kabaye kuombeni niti ni bendi ya Chaume nina mugete bono bendi ya Chaume boys band manager na langi onde ambeye aya ni shambiki witomono bethe shambiki witomono ndawa azia ajini amani baiza wazia ni zaazia ideally mbao nembao kwa azandi sana ndawa na bendi ya Chaume na langi onde mashabiki alama za chini ya maji neze ya kuyangi kumatanena maziaizi ya mekuya abahangawe remote ni wosie eki Mutongo na wasa remote ya bitha kwa getha Mutongo aya tuke kwa YouTube katwambe na YouTube this time round Mudhwiki Ng'ang'i head teacher wa Down Valley Academy is watching together we are okay asante sana mwalimu uliza MAANZO hiyo jeshi ya Jakaranda ya kutusi viongozi kama Azimio wana support hiyo maneno kweli? Thank you. Ile kulezi kule tunando ingi useto wa Victor Mboyo mheshimiwa MAANZO tuimina no ori akichoka uva ini ni watini withi toyona jeshi la baba MAITû ati unoyasia hii ati Azimio mewe etuviandia nimeno hii nayo ni kali Dennis andike tu. Thank you Honorable MAANZO
for encouraging Kenyans more so Kamba community to collect voter card. Okay. Honorable Maliti, please, we are demanding what Kenya Kwanza government promised us during campaign time. So we need services, not stories. Aya. Uzeto asemo ni makau. Na ke Patrick Mailo. Maanzo. Ngalama ya mikalele tuidheese na ngazi na yeia. Okay. Aya, asante netwikite kumina ine ningoza simo. Yakatuke ba Facebook naona nimeasiata. Josephat Moli ngale kwa Facebook Mutongo TV yase nimanginye kuda situ please ni Mike kulea mavingwe saba ndiko ndaka na kiasi rasa singede si aheshimiwa asu na ukule maanzo ni Raila yela unaye na Uhuru siendo niwo inambatiwe na ndia iwa ayase siendo ithe kwa tuywe mwelewa Îkûmbî ye mwaki usetwa Josephat Moli na ke Janice Albanas akasia na mwambie Ruto pia bei ya mayai iteremuke comrades. Gane mine. Tumbe. Comrades, tunaumia sana. Our stable food mayai imepanda sana. Asema comrade. Kai matete nondo. I was once there. Comrade. Naelewa hiyo maneno. Bede tumbe wanwezi obikona yamba. Haya. Tuke kwa Victor Mwasia nukita kwa simu bedo iteketeke itano ikanini nukita kwa simu tabia maanzo tuenda gasi ithewe mupaka so kuya musi maeke kutoya wane shoki digital. Haya Samson Musyoka Seneta Maanzo mwapa uva ndipi Gachagua kwenda kivila cha Usumbi 2032 ni ndoto muthenya Gachagua na ngwatanio ivina yu Mutongo TV nikoka memekoka kama bisa alake ukwatanya mukamba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwa bika musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavuombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Idia kamba nitwendete muno
kwikia ngwa cia kithuma kuseugia cintu citu na kithuma jua mbia unyamiti dukanye ndawa no kili wa itabakana wethia kana aidi ko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua you ni wa mazwane ya maende makasi for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia muci nicho ketao kithangona aithambia muci uzu na sindilo thamba cia zetiyo ngumutavia ndio mutavia mwacienda. Aya naende ni pole muno mosese nondo wa kathina kauka banini nitwacioka yutwe sawa sawa kana wese thia twamenukirire kilungu cha Îkûmbî ya siasa ni ndisoma mautumani menyu twende na kumina nake kanini aimbumbanisha simu cienyu itano ni navika kwa Rose Kamesh ya serasa simwende nesa no nyine na thina ni endo tete bala ve SENETA MAANZO kindly no ngule kana ndi batonyeka okay usuenda kuona SENETA MAANZO kando okay tuke kwa mundu ukitwa nikondawe masimanzi ya Îkûmbî suo yuma mwakiuliza wageni wetu kama kuna gas inaweza kutoka Tanzania na tupewa na 300 surely kwani wenye wanatengeneza mitungi watakuwa wanapeana bure. Hii siasa ya Kenya ni tricky sana. Kesho Matiang'i kwa DCC na wewe kudhuka sembete Mulwa Julius yasa hi gas inasumbua sana. I think it will be translated in Kenya shillings per kilo. So it will remain 1800. Yeah. So ozio to waze maana hata tuwazu nitama Tanzania. Anyway, no ni wake. The government was elected out of sympathy. Previous regime did not mock the current president, and for MAANZO to say president come from either Central or Rift Valley is still not a good word. All these people went for campaigns and later achieved. They had support from the entire country, and anybody can seek presidency and face the challenges like Ruto. Let's not cry foul and embrace the winner. Ruto won and was confirmed by Supreme Court. Aya. Maliti nuelewa ni siasa nesa concrete useto anzio kilwa erastus katika Biblia vandu ndesi ve vandu vasi ati muika kenge kenga indavu ya wangui kweli ni usio tamundu kuthi kukengania kanisa ni kethi wange wa isu ya munini wa musumbe ya mbesa sio iweti ya uo Bernard Kimandi na indi FM no tutethezie mwana wa aciwende ziniva Bibiliani kiuki wetetwe ngaida buya wangu uzune balwa waandika wani mutume baulwa yandike kanisa ya Galatia lungu cha thandatu muswa wa muonza haya ndio thandu esineba ni wa mana ai gombe no mana kila kendo nenge kwa niko nini niko lazima asia yase kete honorable MAANZO na wimuya kana we ni lawyer na politician museo uniki we senator utandi vice president Stephen Kalonzo Musyoka akamanyangale kwa ila ikusinda nondo kila ivinda mwasiani mwange wa ikulyo kwa MAANZO maandamano metwete chao ukambani kweli ni kana azimio mananga ivinda ingi kwa sindu si ta kwete faida kwa mwene ndi tavya MAANZO atwike kingpin wakamba tumukune kula bro kuma kambani haya nyetinye niko lazima asia atiwe wewe kani ya ingi manena ake u katoze zimwende katoze zimu haya kanini nenga zimu tabia tongo yazu maikane na siasa kanisani kila wachuma after that law what next tuienda dash hello yeah hello ndio mwewa aide ngugugwa mbona no gombewa we wao yana na Dr. Oraku aya wako nasi monena nenge ingi ni ngugugwa neza we hello winena na daktari nena nao winena na daktari hello kanini ndio mwewa ni ngugugwa neza nye wano gombewa ya ziu na ndio mwewa hello kwa nenge ingi tumine nenda tumine masani mathi
Aha. Haya. Sam Kiswia sema mheshimiwa Maanzo kwani Kalonzo ngweza kuzomea baadaye. Hello Mutongoi. Hello. Ni nena nao. Wita hata? Karibu. Na ni mwambo kumswada mswao. Yeah. Mheshimiwa Maanzo. Raitizia mwenendo wombe kwenda maandamano ya Iaba. Thank you. Haya. We. Simu kwa mwako makana kwa thiata. Ekato tujaribu ingesi ya nondo natumine. Hello Mutongoi. Hello. Hello. Ni nena nao. Nena mbili amaulaku magoya da. Mbili ndia mazago. Mbili kalivo. Yaziata. Ne atiaye. Ngete Maanzo. Hello. Nwaketheka. Ngete Maanzo no imwela ingana apiye. Dai la manda banone to kukweba binondo baya no ajondiye. Aya. Asante. Kanisi nengiongi tumine. Teke. Hello. Ndio kiadhiriba adhiriva. Kwangu lije Maanzo Ongela wazia mugule no gwewa. Nengo kwa. Aha. Tukolia Oyiji la maandamano amaende Mwana îYÄETEWA chao. Okay. Amanzo anena nezazi ati. Asimio makosa mengi yemetele kivila manewa ni holo. Zama umesi mayako na siasa na campaign. Metele manewa kivila nikimea sehemu iwe kula. Okay. Kia kelele ila wakule weneza kudwa ati ugeti kila na nino tu wakoti. Akatengeti kila nayo. Kwa tu yazo hiyo boa laila. Ndu miaka yo mbele ila tu ya no waje wana. Yane neza ni wonu kaoja nundu wona isikale. Yekane maandamano. Na tukatika maandamano na wizi ya mundu maleti yevo. Aile do maandamano nura gano wazinda nana wazindiwe. Omundu asindwe tikila na yeno kana kalukia gilwa na mata bijana ni mazindi wana maki otinda mazawaya. Yo sindakazireba. Asante. Ayatosa simu ya moja yuni ya moja yu. Ya moja. Hello Mutongoi. Hello. Hello sir. Muzeo. Ni muzeo tiwa yue. Neza yenze gyalo ngalo ti Maanzo. Aha. Ndio baba wani ko ti nazigate ona tuma ni mabingwa isaba izizenge wana ero gilia. Agwadi na yungola ziae. Izindala laila wambe yo tinda izindo kula eba sio saba ivingo. No gezazi kiyo vingo kwani. Nenguli wana bidamu ko tinda bare wozu ni we waome ambe zo vingo mundu. Okay. Oyo baba mundu ligawe kwene gavingo. Ibali ndama de chara nembe zinde zoto. Ngalo jamuze maledi. Nuwa maledi ni wa wada ziado wala rajo ngabele. Congratulations. Asante. Temo kama ina zamu. Aya na kukomaneza. Nwe ndio twamina. Tonga melewa. Ade ngo lodo kazongo. Kuzongo bagogo na kwajewa. Ndo kwazongo izasa. Shabiki. Sasa ndateka 22. Na bado andono na Mozambique no mana jangia. Mahajangia. Ba tie kuombeni. Oe. Tuivo kabisa. Yue ndiye natumine. Na yu nweze mwana siasa weno mwana siasa. Amina ato kwambia. Imazo ndateke mwembe anu. Nenda kwazia kila mundu eno thasi wako andamana. Nandu batando bando ngame katika katiba. Nundu ninzie moya akuyelesia na kuweta kila kwa time yani nicho. Nano nzienge ya usukumi ya serikali. Iki kindu kimoga na kingi yani sikuwa kwa maisha makanama. Na chenye ta mundu. Ngene
ndio ko ikumbini no nina andamana nundu no twende na unena na niniende na kwasia ena isia maandamano asu maraja asu metanitenda ila ni malika siola yuna kera ilo no tangaza kalonzo tosha ngetha ni mundu ambe kuandamana mundu ngetha nisi ni andamanite ni ciaitie ba na tukitira chao nundu tuyundu twika sindu undu tutwa twika tukakwata ansa tofauti kwa hiyo mpaka yuna kera ila Odinga amaneno sa siako kukwata mundu ngimbago nundu then tumukwate tamba miaka mingi lakini wale ndo tukwatia akenda tukasia kanene peto na the veno vinduku kwa mtumia monda netekelana nake wasia and mind mageje kula kelaba lakini mpaka kama siasa sio ndu ingi kuna na nichona miaka sio yombe yemegu musale anaonga mada president Wetangula Mutua Kalonzo kwamba presidential candidate siumete mbaingi kilebinda onzaluo lakini yeye anundu andwa yana ingi na katika katiba tzaekia mundu akathio rotation Tanzania manduba methe mainduba asumbe maumete mbaini ni mono makati ya mbaila inene nundu kwena ndai Yesu lakini bao siasa sio ndezi fanga wakimbaimbe zabina bangwa kimbai uyethe ala inge ni moza nicho wagwa na yange waya andu onthe ko sakura na kenda withie yu andu ala makwete kunena kwisila kula ni oni maingi ba yuna andu ani mamo ya alange kondo wau nombaga nya tamundu ni mini bado na kwasia tiundu tisumbe kwa tene na tene githaira Yesu koka nikimani na mwandani nombaga bakabike vita kibira kikathio costi kiko kamba kikainyanza kikaikwa loya nozu onanda ti andu ala twithayo yu waile takwisa koka muthomwe nundu yu chande yo ni pauni babesa kuma revolution andu makalea na no na maibango ndungi ko na andu ala ngi monthe ma Kenya na inge muno gweke imani kwe mwandani we mina bya ndo pepe ando inge makola ayolwa youth ya mazimio kiuchazimio ni kibwete na nengio na nduma ninonete okume tandaone mbabo kite uwe ndo baba beba ndo silete makwethio nga mangete uwe kwa kwa sababu pengine beba ndo nanda mendo kwa mekete security yo undu mundu attack baba ndo siasa si maundu maingi muno lakini nenge uko na maandamano ndwaleta kutulamea kana kuumisha mundu ngi kana kwananga mali kana kuumana lakini nenge ndizo yukisu kuna walipoti kwa national cohesion mundu sio akosa watu akatoa kotini akatuba ngulu aya tumine bwana FM ne asia na hetukije maitu ni mugando akutembea na itu Îkûmbî nitwetha na nani museo na njuma luka nienda kwasia kana ugo ni kana yongalama ya mekalile undu ambe ndenesa uthea na no useo ugethia otongo yula twena guo ni wazio ngalama ya mekalile itonda kuthea na maizisia peka zamuka mwana ona utongo yula na ibo uthika kele kisomo ni manasi acio ugethia that school is ya bingwa ona ni malika kuome sieni maziaite mwana loyo thari na thukulu niki na makaje batonda kana thukulu tita nona muno maendete una no uzio makozo ndozu tondwa bata nondu no tukwenda withie munango munondo batondeka asomi ingi ala me muikane wa kusoma ni masoma kwa ebinda yu uko uno uzio serikali utongo yula wibo wina maundu mekwa ko ni meza neyo na no uzio gethia ni mezi londo me moza nondu oene nde ma Kenya no maende na kusisia ondu maende na owewa pe mwati mwasia kana pa kone no muno pende kama uzungi wa mathina la mena Kenya na nienda kwasia ni gopio kana tuikanene muno Kenya mena sindu bingi cio mathinia na magwa tozungi mewa mayo twakwata muthenya wange wa kwithwa ba Îkûmbî wa kawaida ukethwa ba na tana ni kwithwa ni Îkûmbî ngaya mwathime na mwitina asante we okay so thank you haya mheshimiwa Maliti tumine
Ni asanti. Nyenenda kwasia kana nethukicia nende. Ni kana maikwenda kwa maandamano. Na enende ti kwasia kana mayaile utetewa maundu nela mome kwenda. Kwa mfano ngalama maisha na silasi na umuta mafisi na kisomo sindu cia muthembosu. Kwa nenda okulia opposition ya Kenya. Maeke kosa enende mamatwaya katika maandamano mayasia kana meukita serikali nundwa kiinaki, lakini maengeji serikali baya katika mbunge kwisila katika miswada no neni nigenda wiza kwithia serikali ni education na ni maengeji maundu ala mekwenda mekwene ndi withia ni mekwa ila kingi kwenda weta ni ulua economy ya Kenya ni asia nyina thukuma vision 2030 miaka ni ya President Kibaki na ito asaubisie metala meseo pio ya undu tutona kuokwa nthino yitu kiuchumi undu lati okwa nthino yitu kiuchumi tikethwa ta meokwa kisiasa pia ketho twa meokwa kisiasa nitazaubisie metala meseo pio ya undu kwa mfano nthino yo kamba inikwenzwa masilanga manene na example imwe ni silanga we kwa MAANZO weta wapo akenda kwa silanga cia muthembo su ikamino ona ile ingisi kundukula kuongezi onthe ikamino na kurupe silanga weta wa itare ndam ni asia nona kuyaera go mara gwetu kwa silanga weta wa kimorol na bla 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 silanga isu onthe ikamino wethe yuma ndo ato weta manza Kenya ndo lewe Rift Valley lewe ba ukamba we Kenya wethe no patikana kwanza yo raisi kwa ni kulia MAANZO na katika opposition wethe sauti yone tisaubia uchumi wa Kenya hata wana MALITI ewa azimio zindavi sia vendo kietene etumine uja vendo kia yo kabada ninazomie no ese mwana ngeta iwe easy azewe ngeta wa bet na wailele ngale wewe na mama ilela makaungwa throughout hata mheshimiwa MAANZO ndo ile langeta bet ugethe wekati ngwenda tizeona ni abantu kona rubile ende unajua ndo beti kona wa kwa nienda kwendea akamba MBATHA alamu tukesie na alamu twethe wanenyu vindane vindeseo na ndi nimukathea Mutongo TV ndo wakwitha mwena kivindi kio kuelimisha akamba na ndo ma Kenya yulwa maundu ala mailetho na ndi no kendo kingine uamwe no kabani kwitha mukita serikali for the sake of it muine na aziru za serikali muhimu kuta for the sake of it mwitho amuleketie muswada unene we open nikenda withie enende ni maile ona yo serikali no yetukiasi na serikali yetukiasia ima nondo mwenendo no kwenda na ku promote demokrasia na maendeleo ala maile ulika katika andika ya mheshimiwa MAANZO na my brother wa medhito FM medhito nela ninainza ni break banini nina masie yasia medhito meando meunena sindu nzeo sindu ito na kwaka ukambo witu ni muvyamo no mheshimiwa MALITI nondo akoka nondo wasia yuke ukonekanga muno nondo wanabigira bandu geza ithi mengule MALITI yaindie kui ano Mutongo aila kukaba oba ganena nyawa nambai ende ni kwatia ni mwa tete kanone ni wake mheshimiwa MALITI bwana FM nina muongelezi to ni mwita mheshimiwa MAANZO na ndi timu vya muno mheshimiwa MAANZO seneta wa county ya MAKUENI kwa lamota mwesi twidito nake baibi na buthingi bwana FM mutaalamu wetu wa mambo maki uteti etwa Fred Mbatha by the way sinesi yetu yake full FM ni short form ndi mheshimiwa Francis MALITI editwe munini wa governor ba county ya Masaku kwa ilungu ya miaka 5 haya naende nako nitwe ERASTUS kithugu NZOMO
ni muvya muno nondo agusese kumbia siasa masaa eli umuthi nona twako na masaa eli na nusu kuni asanti muno kono akwikala nthi mazazu onthe wa mokoma watu cia we don't take it for granted, so asanti sana na indi nditungia muvya lange maile kumbia siasa twetha twiti munene umuthi rivoti ni kumbia siasa twena Kennedy Mulinge atobanisiange wa NZOMO wa manegera tuonene anondo maundu maendete toka studio umuthi mukuni wa visa hethi wa Mary Kethusi ni shabiki wa Chelsea iyo ni masindie usue ambeye enda security nondo Chelsea ni sindie indi kwi angi director wakwa Madam Winnie Kanini ni shabiki wa Manchester United umuthi makunwa muonza bate kuolelia naende nenge tio sawa nenge naende filmo meolele na ina muso kumia dando tu akabaluka mala monza agogela ende twetha twiterense na game mundu indongo yi kana Joseph Kitheka uzue ya shambiki ila ya sinda aya mena mada mungi bwitwa Elizabeth Kanyiva mundu wa graphics uzunde zinge wa ya mubila naende ibe shambiki ungiba wa Arsenal usukuma Arsenal ni sawa eto sawa maunda ni wewe waikiria kana mutongo FM maundo mesa sawa maunda anaambi hii shaenda hii imeenda hii anaambi hii ligi wa shabemba kama Arsenal ende no sawa nenge kadwetele tuone maundo ndo meudhi nyena kwa timu yako no esu nawe ni esu yeba na ende timu vya muno twithia na ila ingi ni to ERASTUS kithuku NZOMO tukwa kweli